Bekum. If I show me boy, me na money. Omo na meshia. Me catch me na say I yin say no yes say an. Ayi papa ya wabaso ni mbetne. Te say me kwa bo we ni so a ebe ya asem bebre. Na me yes an te say na e ko no say be ma ne so ba gin say no. Ahwe me ama me awo. Ti me nani ne de ntena say no watwe say ka wo me so ne de bia me ko yi mani mo betimi akumi. Enti woni atasa mo anya asa kasa ewo wonyi san no yi minyi no na edise asa na wo kwa akohia papa yi achuna me nim 4 months bosume na na ade kohia no enti o se wo pe wo krom na wo ton boss kwambe so cheche ami tuntun boss ntina me na machimem e na ohia me to ye no so otobo ni biti me yi kura de man e na oye se ne bo na woto na one me won komo na o chi mi jima ba na o ka chem se na ne jime ho na o pese one metina but me de man kan che ne se nyinsan e wo ho ntim de ba me wo fa obeto na nim se wo fa yesi an menyam ana yesi an so me hu be ma na ne ya fika kla o so ne mbetina na panyimu nso se de bia na wo ma na ne ma na kwa ha ma adwene ne ade wa wale ase ntimi de panyimu de mi ntimi o chem tini oba mo fa ho na ye afofida nyankopon adom wama eneden so akọ abeto ye January bosume ne da etoso enkono afie di nka bosume a edi nka kra 2024 afie emono nyame ama no ato ye neyi a na ye de asedemo rempemu asiedu na ye de emano na yakasa Yesu ye da wase sanse enye ni panyina enenya ne sede ye nya no mehwere ohwe wuti wo sese no eka wo binko nanka afi wempo antowo eka wo binko nanka wo ye janka ana wo ye kunani be ma na se wo ba eka wo binko nanka wadwuma nyina esaye ye eka wo binko nanka wo nya aka kwanhia kyese ensusu ye nipa bi susu ye de ma wo no na edoso eka wo binko nanka wadwuma sei na enimkwase aba na so 87.9 Kumasi na do ye so ama ene watwitwa agewo a na ewose wo de aseda emano esanse enye ya hoden baabi awo bi ya no eye ama wo remfi se wo sori anopa wo de nyankrompon no ankasa aseda de ebema no emfa seda ne ma wo bia enye nyame foforo bia anka wo nyankrompon ba akopɛ no eho esanse wo se wo ye nyame ni nkunfo fa wono nko a emu adinye se de besi bia no bomode ase de besi bia no bomodi ase wompa wo nyame na wo ma wano entia nyame esanse oya de bia Akoma FM 87.9 Kumasi womu watefo womu pa obone no sister wonim wo no brother nyankropon nim wo mo bompa ye ne jai kon ne ma nyame no ana na obekon wokon ede ama midin ede Maa Akos aha Akoma 87.9 FM sabrei edemo live ewo onua TV tokromantwa ne ntwono bia mo obenya se wonya abomodin na epe omo amoye ho adwuma ne bi na womo emeye satellite no adwuma emfa ema na onso obenya onua TV osai krom TV anase papa bi TV make us say osai krom so ede ato wonya na Akoma FM 87.9 na ubenya na wonso wotumi ahwe 87.9 Kumasi ubetumi ahwe ne live pa Facebook live Akoma 87.9 FM and afa YouTube live and also Akoma 87.9 Facebook no like yem page no na eja wo comment no ewo ho na bom modern ase obehye ede ama yen meka cha wo se ene ye beche airtime wo de aye data na afa wa share wo de ahwe no wa share ede ama yen ebeba so live and unti you're very attentive YouTube you're live and also subscribe your page you know na emia notification bell no so ebra so ya de tumwa ubonse when your notification no ewo phone no 87.9 na so what to me ahwebi na wa share link no dia more for free FM 97.5 touchman and that manager that in na pamfo butua we be ediatum Big Love Radio was Spain at the information center Kochi OPD Radio GH ewo UK Asopa online radio Otaibo Radio Modern Ghana womonso ewo ho Nana Brebrel information center omonso Akoma Golden Ladies Ma Joyce make us say wonum ashepa Arimboat at 32 ewo Kochi webiemu pa na atonso empaboafo mu nyina so make us say wonum nyina etie ehwe Akoma Munsam live ewo wonum 87.9 Kumasi Akoma Munsam fan club ya dia
to a monshare atomic digital satellite e wo the 4 junction na make us China mall wo mo to ade nyina na wo mo hwaze wo mo to ade nyina na wo mo hwaze santase mekom wo mo to ade na wo mo hwaze sanso na ye mall ye wo kumase mall ene ye shoprite wo mo to ade na wo mo hwaze wo no nyina ehwe enti mo hwe na mo hwe na mo kanfo de ma ofofro afi ye ne mu a na ehwe de ewo nyankro twedi upon eti akonya iso na mete na so na order adwuma no de ma menti not just say my big Afonso are you ready Pastor Julius number ha evangelist Samuel Mensa wo ediademu ha na yenua ba akua koko wono so ewo mu ewo ha sei pa na ene de taichuku na behunu de ekoso no ati bibia de ama fast no na che say me komanim sanse ene yetata so papa eye na yenko na me mewura ba bia ewie mensa ka no medi nkomo papa wo na medi wo fiti afi ase ma wutrinye ye emfa ma me se wutri ye wutri ye pa wa hono wo na medi me first story medi wo start ye no ene wo gift bedu sana wo de ne de okay nti ya na wakasa kase na wabom na de start ye no ene be kire so ti ase enti mama sa wa what did you say gift bedu okay ya na wona fofo no ta fro say mabna wo free na ba pacho mi fi atase anyway pacho edubiase okay what did you say pacho 21 years awie e dey asem na de ba ya bedwafo atiefo ahwefo pacho awie de masam de ba en say be me bi ne mi awo on hweme your friend Patrick on me awo akra ne ko 2 years on fi akra no so ma akra ne ska Christmas yi kra ampo no Akoma FM 87.9 no me friend nso a on fa me call start here abrantie no Patrick den ofrihene wo ye hwan hia no wan Mpacho your friend Patrick Mensa yamoa mpacho mi hu no akra Madina Saruboche mpacho hona mi hu no oye fantini but ohun mi no ka hwere me say na mi sua adwuma na ka hwere me say de mbekọ akoto adwuma fufrom ode mbekọ fashion designer ti ode mbekọ na mi sua okay mate ti mpacho yakwaje list na yakọ adwuma mu ho ti yakọ ni be 2 months para mu say menyem no enya abeye 2 months na me friend ka hwere say me hu say menyem ka hwere say ade a me ko yin sen na me so yin sen ya me ntumi ye de enyi ngu ti me ka say me ntumi yin ngu no ono a wan friend me papa friend no so a onfa me friend a onfa papa so friend a onfa na papa ka say de oya ne de enye enhwe kwan ti odem o ma me ko na abusuafo no ne wo papa na otene nche ne ho ti ekwoye no na edikotu papa ne papa na ka so no de onye busuani nti obema abusuafo na nkasa aba nti June no mu na ne wo fa mo bae no no omo ka say me omo wa fa se na yesare ene yesare omo kogu ahunbo asese omo wi a omo beba ti ne wo fa mo amba boy ne so amba na me de wo ye kra mo hospital kra ne wo fa mo kra amba kasa no ninja yim kra no me tama menyem no se mekọ hospital mekọ antenatal kra na ante se papa ana se ma me ofre na obeka choso niska na obeka choso niska am see mate na papa nso afro so oniska you wa say nti me kwa antenatal bia ni na papa me trust ka na papa me ebi kra say e mu kire dwoma me say me meto na me friend kra baka chom so oniska na papa ma miska na say ma me ama miska na me de akwa akoto edidi ma na me de wo ye nso meyi me nso a osi oji ni sika obabi nti obaba na menka nchira papa so osre na onyi mi na obesa ni sika na mane ba na omuyi mi fi hospital 2.5 papa na tia e nti otia 2.5 no enya 1 year ekọ 1 year na boy ne ba first 17 January ekọ 1 year mu ni na boy ne ba
oba na man papa 400 cedis say onti to on farm akora no farm to aduan no okọ na ya bekọ asori obe akora no so meyi na mpie wanto akora no din ya yeso ya nkwa asori nti obewe na msiu papa ka so de watinti onko no nkogu ahunbo so se ne ho nso ti okogu ahunbo so na waba ya hwe na nim sa ofre na onfa oyesi a onfiu na papa ka sa de a odi baba ase na ye de aba ase na mo de aba ase no ho na wo se abrante no no na hia wo ye wo se mpacho da no se wo pe na ati ase mpacho da bi o mpacho na danfo wan ya danfo boy na danfo na de ne maame boy na danfo ba na danfo be ma mpacho be ma na danfo be ma mpacho de no boy ne ma wo kwan be so mpacho na me boy no na danfo no ye ko na ofresi so fresi mu no woni na danfo ne ye ko sen na mu di nkomo ofon so ye ko na ofresi nti ofresi mu no na no o ka se junior hwa na woni ne ka se ofon so na so madam for girl bio na se na wo boy de na se o da bio ni boy na o se o what nti junior na ka twem se me nka te ko no na o wi obefre me ba na me nim nkomo ni di nti ye kakra junior ne friend no se ma abna Patrick say na ni ju ho pese ono wontena na me say sa na me say okay we dey mate na ndie me ka se mbom papa mama ne dey mama papa mama ne na me dey asem hye mo nti enya 2 months na ka twem say me nko no ho ti me koi me ko no ho no na me buy me ko di 3 days na me san buy back ti me buy no asanso ya 2 months bi na me san so koi me koi na be November ni mu na me bete mo wa papa me bete mo wa papa mo na me de koi o ba ye den wo papa mo bete amo wo bete mo enen is I o papa ye amufuo bacha ti me bete mo no ka so opebi na me sin okay that time de na papa mo ehun se me ne na ete ti me de amuni bi koma no wo ho bacha de amuni bi koma no that time me buy na nche enya be 3 months mpona hu se menyem enti woni junior di nkomo no a Patrick efresi mu no na ko wait no hu so no obi na ebo nkomo na obi sa woni asa wan na woni ni di nkomo no so madam for baby a ye friend gift no se ka kire ne se mepe no sa pepe na me pa che wo no aka kire junior sa wo pe boy mbacho da bi woni junior onyo hwe mbacho da bi woni ne fa yonko ache mpacho mpasa be 3 months na wo fa no yonko mpacho na bia na so adwuma na ho na no wa na mpacho okro na me free soon okay me pacho junior wo nua ma mo mpacho nua ma o manyinyini o manyinyini sen o mo ye mpenifo o manyinyini chen mpacho nti ni nua ma no obi ani wa wo ya da akwa oda wo kwa wo pe be ma mpacho ende mi na we mi sa junior sen pacho wo no pe be ma e dia ma no woni nua ba wo ho ase be ma Patrick eye good wa wode no ebema ne nua no ana pacho da bi na me mbisa no yo say yesikani a se wo wosika ene wosisi adan ena ayi oso wo pe ba ka Patrick de ayi junior de wo be ma Patrick ohun pacho da bi ko wode ka obepa ne nua ba na de ama no ohun pacho ma nti de wo kan ye no pacho nti wo na asa de enye so wo yesikani a owoni biribidi a ko nka ne man ko beka na mani nua ti die ntino wan kan chen se ayi Patrick ayi junior me pa che wo me papa de me besu adwuma nchen no wanya sen no wasu adwuma boso me sen na me ko 1 year na wo ko 1 year ti no eye etibo ana de pam pacho ade pam ti no wahunu twitwa pacho da bi na me hu twitwa na omu twitwa da metumi pam omu twitwa wutumi pam pacho anko aka chen se pa che wo me besu adwuma na fe menya fe se Patrick ye be ma pa ka ne ma sister wan kan kire no mpacho da bi na won so gi su yo wa bra na wu hunu no enti woni ne di se o introduce no ma umye ne di na wa na ne di nkomo mpacho na wo phone mpacho na enti bodi nkomo edru be abosume sai ansa na akohia no mpacho be busume mienu ko miensa so o phone ekura wo ye yam na 100 mpacho yam pacho tina munye video call pacho da na ayi junior the Patrick picture kire ma unu so your taste mpacho mi hu ne picture no what to say mpacho no e kama kama ne saying mami many ambe makacho sa wona me dey start afa no pacho ne kama ne saying
Mpacho na me hu de wa not no na me hu so be ye good. No what to say. Chira me no what to say. Say Akoma FM 87.9. Oye tuntuma na akoko. Mpacho ye koko. Oso ana tia. Oye tia. Koko no wasra na wono ane koko. Mpacho no ane kala. Wo hwe ne nsa achi. Mpacho. O ma ne be ne na ho kire o. Mpacho. Enye te se koko abria ye toton no ahahye na ayi enye sa. Mpacho da. Ono ane koko. Mpacho. Nse mema ba no mo sra pa o. Mo sra chen ye ma no kra o mo sra nkasa. Wo hwe binum na ho akoko ya toton nyu akono. Na sa na otie. Mpacho da no ntisa. Wo no wo se we your taste. Mpacho. Be ma wo pa na wo ye no. Mpacho. Na wo se wo ye no wo se wo ye be ma obeye den. Obeye good die na wo ye because wo nhia no wo hunu mfoni ni wo so ye be ma obeye good. E die na wo hunu mfoni ni mu wo hunu se wo ye be ma obeye good. Mpacho mfoni mu de na like na no ho ye me fe. Nti one boy ni di nkomo na mbisa junior say that boy na the picture on the phone so no say na me say okay mati nti boy na me ni di nkomo no ebi okra acha be 2 weeks bi o send me that time na me hu de no send me kama Send o de yin o send me sika yeah send the same ebi wa acha be week ebi wa 80 cedis ebi wa no de send me nti wo hwe ne picture de na ne ho ye wo fe nti ahofe na nti na atwema no Mpacho dabi na ne picture no edit ye de Mpacho dabi unu no sa na no tie Mpacho nti woni ne de nkomo abosom se yansa wo kohia no bosom me mienu komiensa so e de asem na okatu wutrim pa apart from na ho fe no e de asem e na okatu wutrim a unu se wo kodi na chi a obebo Mpacho ka chere me se adwuma na misia no enye fashion wanti odum be ko fashion designer wona ya makon makwa kosia ehode no nti odum ko madam no ko jealous na madam me ka chere ne se man be 2 months o ma no metotom ne ma na onye we na me ka chere se me so me din kan me machine we adwum na no se okay what and do obekwa akopom me no ata machine na fi adwum na ode aba nti no opedan edan no yekonya e bate ho na ye ko ye no na eho mpepe fo nkwan na egu nti o ka chere me se sa da no de o mpe enu echi no na me hu se menyem no na me ka chere no apart from ne kokwa wo ya ne ho ye ofe ne body no mu ade ben pa na wo hunu ye echi wo pa Pacho me hu bibia bio ne ni ne hwene na so ne mama ne bibia awe pa na eye me fe wo Patrick ho Pacho da bio bibia antu ne kala na eye me fe keke ne kala kokko no Pacho eno na chi o Pacho na ye ofe Pacho why na do ko to adwuma mu de di nkan Pacho me papa ono ana so won sa do ko ye Pacho okay enti wo ko shia Patrick no ka che wo say gifty say me hu ne say ba bi a wo papa edo ko ye no ye kolo mo master no woni mu hwe ena mafonta ade aba kunkuron nyina krofo hye de ye wa adi ase prekese ni nyina no wo ntumi mpam enti me de wo ko ba bi a wonu tumi pam na mafodie na baba no otumi pam wo papa man ye Pacho no dia mama me papa man ye Pacho da mama wo papa so won sade wakoso adwuma wo enkrabro no be so Pacho na e wasinfos mo asinfos na mo Pacho okay nti wo papa e de wakoso adwuma pe ba bi kama wakosi abrante wo hia no wanka nkyerɛ papa Pacho da good na abrante ne si mi yiwe free ba bi a wo papa sabi se wabu papa facha me wate wabu papa jimifo we mu papa nyansafo se ba bi ono de ko ye ndia wo no se wonim ne e ko nti no kolo no obi abrante ya ne maame ya wo no ono na e be kire wo papa nyansa good ti wo papa oyi wa free ho e de wakopa ba bi e ho ya ma wo no wa mo papa ma ne Pacho da mama wo papa nim Pacho da sa abrante bi ahia wo de wo ko ba bi foforo Pacho da wanka Pacho da wan fa bu ama no wo bu abrante no eja wo papa nim pon wudi nim ama abrante no eja papa no so nti abrante no ate hene Patrick Pacho na o Madina asharubotwe ti asharubotwe wona ko pe fashion designer papa de ama wo Pacho no school junction he for school junction Madina school junction
nti wo no 2 months na wo kosra no mpacho ene wo de wo ko baabi mpacho se kusua adwuma wo ho mpacho ti wo kosra no no so wa ma obi amane mpacho da papa nim mpacho o ma meti ase mpacho onim mpacho da abrante na wo de wo ma no no onim se wo kosra no mpacho da bi abia wo nim ne da wo kosra no wan kan kire wo bia na se wo nti se kunkuma ba gift me no de nkoma mani abre wo nti se kunkuma ba mpacho matepa abrante a wo nim ne da no wo hu ne mfoni na wo kwa akosra no wono wo nkwa na wo kosra no wo nim fie kro wo nim dan kro ya wo komu wotu uko wo fa de ne koy wo hona mu de ne koy mpacho me fa mantade ntade sai me fa mantade miensa ani minku ne metao ene odros mpacho dross se na fa ye mpacho pants no me fa 4 na fa wo brezi asai 2 na fa 2 wo bo ho pa ena akoye ena afa ma condom sai mpacho wan fi eno de wan fa bi anka ho ko bo ho ba ti mo nyema no nko na ade koye mpacho ti uko ya koshia no na obeshia wo kwam mpacho uko duru ha ba na bo sai anapa be 9 to 10 usi mutambe isima humati o sende o lorry fa na wa wo dia mpacho sende me lorry o sende wo sai if you ehoko no mo 50 cedis to send 50 cedis o sende 50 cedis mpacho ena ade koye mpacho ti uko ya no uko di na sai 3 days ti na fa ta de 3 because no abo aho na hunu na wo bedi no wo ho 3 days na koye papa oba no wanyini o sese ya woni ehwebom dia ya hunu wa hunu da so ti ase ti 3 days no koye beda kira me dia kwa so ho gifty ma kira me dia kwa so ho 3 days no FM 87.9 Kumasi. sister we say wo fare o papa ho wo fare no your papa hunu wa hunu ntimi ma papa kra mpie wo so wanya mfie sen 21 21 abroso ti kira me kwa ho mfoni kira me kwa na te sen ma me hwe ni me bre no e wo ho ma ne ma bebre o papa nso bekasa twamfoni kira me kwa ya no koshia wa tu me ge na bo ko no fe wa no ebo a mpacho na me na me kan kire wo me na me kan na me ka kire sem pacho ah sister meet you mpacho oshiamu kaneshi so oshiamu kaneshi no ye kofie no ofe ma no ka se minko jare nti minko jare ba ye no na o ma me aduane di o ma me emo fried rice mpacho da plain rice ni stew ya ono na ye ya na oto na bonte twa mpacho ye ona na ye ono na no aduane no mpacho so aso enti na mayi mani no hwemani ma wonti minka yanko mpacho na ono aduane ma mitimi di wie numre no na ono me dai 3 days ri na mpacho da bi o makuma ko san mienu 2 days no rounds Kumasi. mpacho ndi minim rounds when ba ko penu awie no oda ho mpacho ndi minim wonimu mpacho da bi me nche rounds no se bi okọ ba ko na oje na ho me soso wo ntoma mu a ene sa pejan no sa na okọ ba ko na soso ma eno ne rounds no ti mo ko say mpacho ndi mintayo wan ka na doso wa mana nsa condom mpacho da bi ada wo mpe mpacho da bi se wo sua adwumenti no family planning na ka ho bi ka onyem ompe mpacho da di ntina ompe se mi mu bia na ye na musu nja yisu mama o se tutu ajai mpacho eno ya misro adai misro se bi ebe aka ho ada bi ya aka ho da ho no mpacho da bi o nka ho da what is obi akọ hospital se condom yi aka no ne ho da what be that ya rade nya akopọ hu ya mobo ti 3 days no obi a wusu adwuma wo kra wo madam se wo kwa hene mpacho da ne ma me catch madam so me pa church menu na me hwe nim me catch madam so de mintimi mba adwuma but man ka be kura me kwa ankyere no na ko di baby 3 days ba menti na ko si wa gede na ko sepe wo ho e say when your certificate you so what you adwuma wie
What's your certificate on the boachi, no? Umotobro. They say, Wama motobro certificate, baby, I'll be a boachi. O Casano, no so Casa work. And Grano Mopapancho, Monoso, her hard pa. Motobro near Diabo children, when I was certificate. Me pacho, Usu. Munyan Sunye. Munyan Sui. Nene mafo. Papa do Akos Yanjuma. Smakosia Patrick. Patrick Mensa Yamua. A young Kana Benya. Say ya. And Kana Benya. 2 could do what 3 days in Nasa Kohene. Pacha me ba fosu. Over Mosca. Pacha. Oma was saying. Mam 200 cities. 200 it is got 2 million. Pacha. Yo. Inti sa o first visit now could 3 days, you know. And one on what do call so a fashion designer one more could change you. Pacha that be. And no your second visit and our third visit. Fourth visit. Pacha. Inti a movie aso. O say. I was no. Manin subi. Me pursue osu. Me pursue osu. No who so why mistake in life. Say wo bai wanya saying. We go 2 years. Enti so osu adwuma na kwa pon ho ananka pon ho. Ka me be pon. Ka wo be pon wo ho. Wa be ye wo master. When your boyfriend na wo nso gu na so. Na nka wo ye adwuma na wo ma papa kakra. Wo ma me mamo ye saying. Yes 7. E ma saying makoma nso. Ma 5 mema 2. E ma no wo na wo to so saying. Na me ba penny. Wo na ye penny. At 22 years. 21 umpo na ye penny. Ti wonu anu mu aka nyina wo hene fa. Omo maame mo. Mo mpacho mo ja wade na mo da. Mo da so te ho. Woni penny. Omo maka nyina ko school mpo. Na papa se kwana kwa ye adwuma. Woni musa wan hwe ye se nyame amwa wana mo awutu ye. Wan hwe wonu anu mo enso ayi. Ensi aka nyina so bedi wachi. E ma so na do so menum. Mema mienu. Nka ye bibi na onu anu nsuam. Ye wakoye a wasande abetena wo papa so die. Nko besi oseme ko ya mase yamba ukọ adwuma usu adwuma na papa nsende uska pasha no send dia wudi bedie pasha no de mame dia odi be fa ka akọ pasha no de mame na bibia hawo pasha da ohun nchirewo ntidie ya ade na ma woti abrante na se die ka che me o ka so de mekọ akosua we no ade papa de na odo ko de na nye Pacha na ya madam no nshada nchire adwuma no papa nti wo ka che papa se madam nchire adwuma papa nti papa pacha no se na mane ba se papa frɛ madam na madam le se enye no kure papa no ngie ndi nti no me ka che na o se enye no kure onkwa na so adwuma pacha ye nipa 4 nti se de na onkwa na akọ complaining upo bi bia ye dabi ya e wo na ya e ka ya me frɛ da misinya no won kure yo ne papa kasa na se ka won ka bi ankanka o se o musua wo munyina wo musua obo wo mo ukwa no wo ani abre bibi kakra wo mo nimu ye no eyi pani no wo ho no wo mo kro mo boni din bia yo chief o se senior chief no chief no wo didi na asen kakra because ono de wo hunu twitwa hunu pam na wo sua bi kakra free wo no me pacho abrante Patrick Carter obemo fashion designer obemo akọ ho no wo ma wo koi Pacha na mi sene bae. Enfa ho. Wo wie ye nko obetumi am wakọ o ma awokọ. Pacha da bi. E na say so ya branch na ni abre pa say fashion designer no no obem wa ya enka wo manyem. Ko obehwe say wo bekwa wie. Wo no beda kra ko bebo ho bae. Se be ya wonyin sen. Na ni nua no monte ho. Ni nua no onfa bi nkoto fashion design obi no ode wo kwa akotum. O ka de beto trim na ya wo de. Wo ne ho de na kromfo enya bi awie o ye adwuma bae. Pacha ye Uber driver. Me pacha kasa. Pacha ye Uber driver. Wo han ne dan. Pacha da bi. O te abusu afie. Pacha te papa bi nchen ba se de wa fi papa no aba mankese na wo de wa rent dan ho. O te papa bi nchen se house help na. Pacha papa no so wo kromu abi. Pacha o akra ho abi. Tu hu na wo ba adwuma na no ye oda so ye. Pacha se de wa ja my friend no mankese my friend no I saw station. My mankese baby won name nim ho se. Na wo ne nchen na onyem ya na. Pacha da bi. Na we. Na me we dwem.
na wo ba bia wo papa de ko sua na pacha e na hunu se wonyem pacha tu hunu se wonyem no anya aboso mesen na me ko 3 months o na aka kire no no se de no ka se mi nko yin sen ngu na me sen yin sen na mi ntumi nyingu enti breban na wo papa mu no se woni Patrick etwempena bra wonyem ya na se brebe pacha da me na menyemo ye na wonya nyem pacha da me na menyemo ye tu na abo papa mama ne se wonya abrante bia na ne tia na omo ane hu na kire pacha papa ko ba bi na oni akro ne ka kire no na obebisa madam for junior no na junior no se kan no na papa frame en pona papa frame pona mi student na mi ntumi mfa call no se ye kakra na me fa na papa bisa me se wakọ ba bia kun se me nipa se let na me se dan pa cha me ni obi se let no se me hwe ye na yin se amba an chance na yin se mpa o ba ka che se asi me hwe ye na yin se amba enti hwe ye no kire wo kwan wodo a wo de be hwe ye yin se ma wa mi sana se papa akwan ba na mefa so a mehwe ye because wo ne maame awo enso nti wa kwadre mu pa wo nim de kwan ba so na mefa so a menyem pacha ba mbisa abrante no hwe o me ba papa so wa mi sa pacha na abrante no hwe o pacha no hwe me ye de no hwe me onyim ye no hwe o pacha no ka che so wo pe ba pacha da nti nyema no pacha adan one test water se anhwe nka ne tena ya dako no aka che nsem menyem wa bra wonyem na won hwe se wonyem obepa na wompe pacha mi ye ni bi mi ye ni bi nso aka chem se mi nko yingu wo ye ni bi pacha oka che se koyigu pacha ama ohu ama wa hunu sa abrante ne nye ni papa wonyem a wonye e na akoso a ne tena ne kokko nti na akoso a na ne tena ena de na kokko na ya ma wo gift him biso asem kokko no de na ya ma wo kokko de ni pesi yie kokko ma wo didi men kokko ade na be ya ma wo ene hwe de wa ye wo mpacha mo fra brand ye ne ma me kokko de na ya wo ese wo ba no wanya sen 1.5 year 87.9 wunyin sen ye nyina wo hwe wo da mpacha da bi o me ko continental mam 80 cedis se me fa nko no kra me ko ye na nso na papa so me so na me de ko ye eno echi no o frɛ na o se oniska o frɛ na o se oniska ni na papa ma na sika satam na wonyem ye na no ode ma no wo amfa bi antwa susu mpacha mi twa susu ma mi gidi usa gidi usa gidi ada na ho kire wo mpacha da mi na me wan kire me woni ni hye nya abosomi sia na ansa na wo fefra afia na abosomi 7 months na yin send by na yin send by ifro no oja wo hwe mpacha tinia ye meyu free hospital ye ntoto ho ne ma akura ni bedidi oban da ni nyina na ye hwan ma me ne papa o ma me no papa ti wo kwatra wo ma me nchen mpacha na branch na wo fo nim se ono obi a anyin se mpacha ne ma me efe ne papa so on na ka kire wa na wakwa akohunu mpacha na ka kire na ne wo fam so abeka brebe na no wo fam ba ho me ye fun ni ya 7 months no mo bai no mo ba jinyin se no na o be ka dia asem na o mo so mo ba je hello hello Patrick hello Patrick yeah hello memo heavy oso ya dan Pacho paki sesi ani eni nkomo passengers team enti paki na eni nkomo wadaroma hello mese paki ni eni nkomo e private and as passenger car me bomodi ana frame no one frame dia na ya yo me frame dia paki isbo I saw the driver yempu asa me timi hwere ba no enti manon paki ye ne nkomo paki na ya ne nkomo enti no sese wo se akra no anya sen 1.5 oba na 1.5 oba na bema oba wan tuni din enti na mpani ene ne wo fafo na wo mo ba no ba ye de ho pacha no de time amenyum na me yefunu ya 7 months na ne wo fa mo ba ifu o ma ma bio na me o mbe ka de asem ene hia me o mo se o mo be hwese menye mampa na den wo no mo se wakofa ayi entomago na abobo ahye ho na wo di ade aboso ana ase de wonyi mampa nti o mbe hu so onyi mampa ne no mo ye
Akoma FM 87.9 Kumasi. When me fie. Bacho baby ano Madina no one name nimu but market no akwese na name nimu. Na se Medina no obi fie e na no ote. Enye onu ani fie won han. Enti se ya ka se ye so won nsa no akwetire ba bia Patrick eti a wonim ho. Bacho da bi. But I am a friend am so market station adwuma akọ. I na ya meti so ba me. What the stores na wo ho ni bim. O te ba bia wote nka de me fa ho ba me pani fie ase me hunu so station you know nkrofo no ma bobo ntabo dan no emu no oda ti fa me ko ho no me hwe oba wonim ni na busu afie wonim ni ba bia ti din ba na mo de fra kora no Bacho me friend precious dia Bacho precious nko metu ni dinti since akora ya 1.5 ni skase no we free nsem abrantie pa Bacho ndi ske bia oni nsem ye ne ba ni ska won nsem na we wo be hwa akora ne de Bacho nya 4 months no no buy eno ano no Bacho o me hwa akora ne biem Bacho da on si ho biem Bacho da bi baba Mame. udin Pacha me de yaw abedu. waba no mani ana wo kwati ano ba Me ame mba otoso mienu. Akoma FM. oba wo to so mi Ai. woni o mame Ai. ana te so pani won wan so Penny na sua adwuma awie. okay won na di pani na ti Ai, o mienu nyina me do mo kwa adwuma for 1 year pepe. O mienu bom wie school. yes Ai, o mo wie na me hwa ahoden ni ho. Ntimi ntoa omoso. Na me sa na ete dia o mo nkosua adwuma. Na me de Penny no kwoto adwuma mo mo ye contract adwuma no. Mo mo kutwi awabo no. Na me de no ko nti Penny ni de wawie mo apon no ho a oye na adwuma sisi ana me de we su me ba we otoso kofosu kope tere mu adwuma ma no se won koye Akoma FM 87.9. nti okoye adwuma no me metiri mu fa me sode ade ohia bia me fo kai na me de ko aduane na me de ko sika na ma sen ne ho nti da ko me ho me fra me ba na onye den wonfa me fra na wonfa na de na ma bra ya me fra na wonfa afi na me hu ne me fra no a mente hwe wonfa ko no ma ya na me se da bisa na te dia na so wiase aye hu nti sa na te dia me ko be nti me ko na sofu bi na me ko sofu no se me ba no me hu ba bi o me fra no kra wonye den wonfa ko na nti sofu no ya obo mpe na okacha me se na danfo bi junior nti me nkonko bi se junior se ma abra no ahe na o junior ni mu bi na me se ampa na o se nti me ba na enumre na me fra junior na me fra ne bra that is a junior and we nim say wo be ya dan for ne dada o ye nyina me fie ni a omo so wo me dan ne bra wo me dan na chi nti ye nyina ye ade a madamfo pa no so ne bra enye nchen nti me ba na me fra junior se bra wa kubra na me hia wo nu junior na me se junior wadamfo boy be na wo ne ma abana ama no no so mom na omo ye ko na boy ne fresim nti bra fresim no na omo de omo kasa na mom onim se ma abana akọ boy no ho na me se am ko ba bi na mo se mle be sa wo junior nti sa ade afa boy no ma no mam na me je boy no ma wo junior ho the junior de ma me na me gina ho na me friend na me se me friend na ofa na me se na ma abana wo ho ana no si wo da me ye sorry na me se wo ye sorry sen na me ka chansa hwe ma bre na me de me ba na akwato adwuma me mpese me ba me meti ma anko school nti me mpese me ba ebetena ho no so ba ba ye adwuma de se ne a me so me ye akwa adwuma me bre no nti me pese me ba nso ochina ma ye ma akokora na me da ho no me ma na anya bi me ni bi kra me ma na aye den aba ba hwe me nti hwe wo be ma na me tu woni hwe ne wan fa yinsen anhya me ba no hwe no wan ko ba no ho bie ma na se wakwa no one na akwata nti me se me de na hya ne nsa ahwe boso miensa se bibia amade an ho son se me se ka wa fa oba no kwa hospital so onye mo wa fa wa de se me de na hya ne nsa boso miensa se bibia nsi dia Patrick ho son nti anu na he na me bani free fosu ba ya ma me hu se na bosume miensa no wa no ba ne nkwaso ntra bosume miensa na se da bi na me ba no wo fosu na wa ba fosu na sa da bi na ba bi a wo won de so betu no sa me hwehwe na che kura sa no akọ aba metese ba bi a me kire no se wo de wo ba no hye ne nsa bosume miensa one ne nkwaso wa na bosume miensa no na bosume miensa na chire no so wa nyem a wa fa wa de se me nka se won kọ na se ba kro nka so won kọ so kọ so no me je ne kwa se won kọ adwumem
me metirimu fa na mate boy no woni se won hwe na se me ba no on na wa ba no ho me ba no on fa ba mada apajai oh mame me no kra na me ka no me manyi mame wa anyi man ka be hunu so wo Dabi se wate me nchan me na metiti me ba se opon school omo pon school asa akura no be pie me mo kwan wo ba da ansa na me mada me nyina ha edom nyina etie obesira gede man san wapon be fie wahu edom nyina etie nti me nka ebia se me ba wo be pie se me ebia ya teacher ni ama work baby okoye work me tresi ahwehwe baby a wo ye work no nti wo ba da ansa na me ma ba da no no di kofu su a saadi we ekoba ya me trimu fa nya me ka che bonse se menya wo no ma na se me ba no se wa bedi ho wa ba ho be 3 times and 4 times se me hwe na se bibia nsi de ne ho son na mo bibi si de a ene me no wo bi kan na o ka che me so o be ware no otumi ka se woni o ka kire me na me de atu speaker na junior ne bra no ho bi o be ware na me se yo me de asma me ka kire no na adimidimidima na me yense sa na teja me sma na o ma ababo papa na o te ne nchen na amane o boy ne kwa me ka kire me se ma me sma na ono abehwe ma abna na me ka kire nse yene amamre mu de yenye ne sa na se sabre what ya se so no baba na ntina se ne wonyem na yin se ne aba na me yense me sma na o ma ababo papa na one me minim se ne papa no me de papa me ba bi o wo minim ho ya ka se yanko a me hu fie ho kwan na me busuani ni bia ne ho nim fie a gba ne tim na betumi akwachire na me ka kire kwa me se ne me sma obi na wa bankran kwa na wa bobo papa na one ne tina me na boy ne ka kire me se mayemba na ono abehwe na me se hwe so ochina me ba na wo na so ochina wo dwane a na wo busuani ti o maka kire me se akora no nya wo dia nti sa kokwana me nya akora na wo akora ketekete wa bada ada me nti me makwan na 31st na ye memenenda am se si memenda na me smile one papa ba ko na one me ba no ko me hwehwe 3 million na me de ma mo de ko omo ko na omo ko ton papa na papa na ka kire mo so one de bo anu wa busua ti o ma busua fo no aso ate na nti ya atwenye ma hwa na ma frɛ bo na de na me tata no se ya ka so on face camera o si miniska onye wo ya ti se ye nia nti me ba no nti hospital wo ko twa scan okra no first one 800 no de ma me ba na anso okofosu anso na mo se won baji 1 million na me se sa na te de anso de ne womra atase ai price presby ni ye pay bi so no so ansa na wo ko ye okotwitwa scan ni ade ana mu nkakra nti e hwa ne ya frɛ no me frɛ na sei no no afi ba no hu sa me de pressure ye den e to no so no de ne wofa no ma de ma me na me frɛ no wofa so menya abotro mo wayim nti o meba nti ye wo hwa na no wofa mo bai one ne papa nua ne papa boy ne papa ne ma me kunu no mo bai nti o mo bai na me ko frɛ me papa nua ba ko na me bra na de me sma no ye tena se o me fie ho nti ye kasa ibi so mo ama na ewie pepepe na papa no boy no kwa me no wofa o tu no botom no yi 4 million no ye nse ma ye mfa ma abra no mfa nto bibi ndi na o mo kwa omesa ba na me bra ka chensa na wo mo ba kwan na se ye bi sema amane muntie ne ye ne ebusua no ye be ka kire mo na wo ba we be yi 4 million se ye nya ne sa na so wo de omo pache wonti wo de omo baba na me bra mo yensa wo de ye kwa agina na me yenso ye bi se hospital ni ade mia na ma aboka eno man ketankete ni nyina mia na omo yensa ye se na me so hospital ne ho no ma nyina ye hospital nyina ye 6.3 na no wafa yensu sa de omo kwa na omo discan be den e baba na ye ka chenso oba anyima ye je no official ntoma mienu na omo so omo nim sa ntoma ne sa hospital be ni nyina omo de be den omo de baba nti omo ye ya be pem ne se mo ama no wafa mo koi me fra na ase na me sa wafa se de oye no hwe na manfa no amfa mra kwa so e se me ba me akọ ha dan atua ka asan atomasin ye kotua ne madam ka na wa ba fa akora ne firi ha konkran woni na akoda na nyinsia ba me fra wa twindwan ya ne edidi ya o da ko ya hwa ye di bro nya wie January 17th anka akra na nya afi na boy ne bai o yes wo ba na o de bai e benada na ye nyina betena ho na ndie
me maanye ne keke sana me hwɛ ne obɛyɛ nti me so me go me homa no ye didi nkɔmɔ bi sana ma na oso obɛhwɛ akwara na me sia na odai nti ade chi Mr. Man baby die o no ana kwa ha gesas no kodai na ono ankasa ya wada na oso okɔ na ana eja na o hyɛ envelope nti okɔ na me kɔte a na 4 million na na hyim na say card ne wo fafo ne de ba na 8 million sa na ndem ye de mo oba no nti anu na chire no na afidie kura se akura ne yare mpo me frɛ na me wonfa me kɔ se akura ne bɛyɛ den se ne ba ne bɛyɛ odisa obesra mo na odisa 4 million ne ba ye no wonfa bi mabio o say this year February na last year February and na oye den last what's oye den pacho my 2 million nti March no sanso my 30 cedis kan no February ma 200 and na February ma no my 30 cedis no yade no call FM station Mamodi no my ye call FM station where on no so ye buy no my 70 cedis no my pacho nti efi sa atam no be nyina on fa hwe mai on frɛ me frɛ no kra won peke me call meye on fa me call okay nti ebra nyinsen ne ba na eche na okacha me ba nso nko ina me amegi fon na me friend say na wona wo se me ba no nko nyinsen ngu no wona wo se me ba no nyinsen ye ne ye nyinsen ngu ye ne ye fie ye ne akundwa de ye fie mo ya de fo ayokofo like tribal band me ana fante ayoko nti ye ne abusuam de sa abra ne de ye mbo na wo Patrick me ma no wo me say ya mum enti se wo maame nti se wo maame yi wugu ya anka wote ase nti ye ne ye fie de ye chi saa eno ma no na me ne kan na me se me ba na woni na nyem ne nya de me ma okwan ne wa yi nse se wo ko yi nse ne gu na sa akura na hwere ne nkwa na wo ba ma no wa fa ho adi me bo bra wo papa hunu se wo twempra no a o frɛ be ma no wo no ne sabre na wonyem sabre no wonyem tina na da na mani abre wo so no se wo bisa wo ba ne se wo pese wo hunu a ekwan bi so no akra na yem krabo ne semba ekwan bi so na wo hunu akire no me wa am wansam amame because encounter banche ne se me de me ba ne se wonsa wo abre wo hunu ba ne condition say bia wo hunu akire no na wo frɛ wo ba no no se da manyamode a eni abrantie Patrick me de me ba gift she wonsa se me na me kwa me ma ne kosu adwuma wanyem no. But in this case, unu so watwempra no, we misem ehunu sa onya yade ana wanyema na so semedi na hyawonsa, won na hyawonsa de free show. Se wo papa no kwate ye no so de wa mame o. Timi di ni se de Awurade Nyankopɔ. Mitimi di ni se de misi pa bia. Wa hunu no anyemo he. Ti ka sabre no ka betimi ya save wo bai. Amna ye yie. Se wonnim na wo si Patrick obiem ma mechewo. Wo Patrick se me ba ne ba hobiem mechewo. Wo semedi na hyawonsa. Eni se wi ache wo mo kra wo do mo kwate ya no akoma ne bi adi onu si ho o fa wo ba se di wo fuo mu nuane Marco menye ni ntia Patrick na we say on be so be fake call no ye tiefo a etie na etie yen o mo a wo line so na etie Patrick dia ababa yi ni papa eti wa wo mo ken obi ni wo waja tu say eno na the final say obi ni wo ka say we be for complete na mo say wo mfa call dia yin yin say ene wo di for because the dia meka say what samba na woni fa wo kwa open them share view am a day for mu say am pa ya wo kan na no kre and the Patrick me nim say what share that say obedi bonne no what to cha Akoma ife ma yentete say wo di grofo wu le ba na fa ya frem a na mo keka mo gene e na masa pack car no say mo pese me nya accident ya na obi am pese me nya accident enti ne eja wo no car no na no nim komo na de abaye ken say aya turo a wo say ya turo e no kro so bebe ni ye to abaye ye no na ya so anya sa oh mama ye kasa wi afi na Akoma fanfo de ya no ye nya hash na mo se wa na de tene a ye so ye no de ba fi so e bi Patrick fa ko ne no kasa Marco producer ko so na wo so ahoma no na ye resi ebenya no Patrick bomode na fa ko no ema ye ni mresa na satam no a wusu agedem no papa ne ye ni hobi na ye ni hobi what you say ye ni hobi emranti amabade mo boa ma toto mo ko wona jimi nko a ene die basa he na wo kura wo wa ese kura nke besi da wa hunu wo baba so nke besi da wa hunu
eno ase wakoda wa bie mu ena fofofo ena wusu na ajeje ho ena wo jeje ho eno ne eno ne no moto bure ebo wachi wo sere mo kwa no makofa ba sai mo abeha mo papa sa mo no obedo mu da wo kwa no atete Akoma na di ahunu mi bisa papa no ni so wi awo mo Akoma Patrick di ebra no woko fusu ne ye ma na mo se won fonko ye ma na aduane se won fonko nti me san frɛ no san wakɔbɔ no ho won kran na me sa na ho kɔyɛ den tabra no onyam dabi nti ono okɔ ho ba na chi ya nti ye ho na oba na ne ma me ka je o se na nufum ya ne ya ne ma me se na ne wonyam ya o miemia no fo no nufotoro na ne ma me ye nse wonyam na de sunsun aso nyina ba sa abre ya yete he emema ne bi wo ho kra no a ekwan ya yesi fa no ma no fokora wo munim ne se ho soro na ne se ho soro no otumi no mo no fo ama wo no fo ye wo ya sa no me sister no otumi no mo no fo ama wo no fo e de na ye wo no fo Mashallah, me no funa na me. Na de na ya. No Akoma ye mi hwihwi. Akoma ye ohwihwi. Sa be na anyem ana. Bajamba na ma me sene. Na wo kra de wo hu so anyem. Wo papa se na ye virgin. Bacha. Shi akai. Bacha. Papa na de be dada na nya me Maa Akos na be dada. Bacha ampa de bisabo obeka ampa. Mimi samai. Patrick na ampa na me mfa be ma. E ye da no hu so mfa be ma da. Onu hu ni. E de na odi hu ni. Se ne one me da first one moja bai no obi a we ya virgin wan suro die we ya virgin sa no ba ma bi ko fa no na we ya mo nhyehyɛ na ko na mi so na we ya da na mi so na suro oh precious usuro nka afa ka afri ko usuro what the usuro da be first day no kra wo be amfa wo da usuro so tumi ko na ko na so wo ko hwe anim ekura na kai wase se be ma wo hia be ma no wase opa ma ya den ba ka kire ma e ma yu ano wo hia be ma no wase opa wo hia pa ma me so ga kire ekura ka kire ma no so wo hia be ma so wo hia be ma na be ma ne ka kire o se ope asa se wo kai wo ai eti se wo di na chi a we no hia enye bibia na me wo ya me frata me hu wa na me na ne ye me afie esi we ye me di o me papa dia e ka esi we me de ba ma wo enye bibia oso obe ko fashion designer enye bibia ma ko oboa abia na wo pe dia wo hei eno no hia onye wi eno no eti si akasi ya pabona ya dada mo me frata ma twadue ma twadue ma utwa no edue due ni amane hu no amane ato onfa we ha fano kwa ye guso frɛ be ma no Patrick wo boa dia wo ye no wo boa anya se wo na me twika mudi mu nsam funi wi na wo twika wo na wo ka kire ye se ma akofra wo sese o drive o pake eti me pake ma ako me pake no me no why dey akasa obi a wo pake wo person dey how many hours na pake yo what the how many hours na pake here oh eti wa kasa de na wo ye no wa kasa de na wo ye no eti Patrick ye se wa dada wo ba kire ne se wa papa na ko to adwuma na wo person wo se na adwuma de ma no na wo kasa ansem ni na adwuma ma ko me se wo ba na asem wo den e na ji se wo di 2 days ya ma no na wo ba na asem nya den una na adwuma nyina de he wawie wonim se adwuma no ne papa ko sua no kra no enya papa wo de wo ka no eti akora yi wo free ne papa ho no wan kra no de ne papa ye ni nyina wo hu se ne papa ya papa o be ba bi padi nesi wo de wo ka ye no eno na se na wo nuanom wo Patrick wo nuanom wo do mo nyina sua fashion design wawie wo wie kwa ma na do obi dia wo do obi dia beye wo fa
asama Patrick Ukaya ababa we wafa a we di wachi eti de woni ne ye no ye woni ne ye se no ano ho na abanka ye yinim dabi sika wodi ni ko sua adwuma nya no sa wodi hwa no fa hwa no a hwa akora no akwanyam ya na asiko yigu onko yingu na wonwu sane baba akukura na woni yemu onko yingu na na ate wonya moko na wafiri hwa eno na oba awodo no na wo pa adwuma pa ma na sia na da ate ye treat ni say Patrick ye treat ni say eda wo so na bebo wo so what ayama monya sa bebo wo so ebia na baba akopa wo benya ne wiase ani wo so wonko yingu wani ani woni mdaati ebi kwa na wanya bi ye kuta na wani ma wi a wo ba wudi ni ko sua adwuma wo pese wo ye fashion designer na wo ye wo yere na da ate woni ne bobra na wanya mo ba ma wo o papa fra o ka chen so obewa no wo se be pawo me no ba na ewuo mene na mawiawio ana wa me yehu mama bi suba okay Patrick ana wa me yehu mama bi suba okay na woni ma wo bai so wo so nyina osugu tiri so Patrick osugu tiri so Patrick akwa ni sugu tiri so oba ye nyina biscuit ni ni o wie nyina no oda susu wo hu ntu oda susu osugu tiri so Patrick osugu tiri so ene wa pampa so bravo bra nyina wo ba bra ka ho akwa ni so wo so Patrick woni ma yere tenten okay na sumdue ma okay na nyasa ba bia wo hye bia no ye bechew ye dodo mu ba ye wurawura mu oh jai mesi afi we wona ye bechi wo mo adum ne doso ma so den mami ama no ye di ho nkomo ai wo mu ye di wo ye ne judges bi di ho nkomo mo betumi aboa yen na wo mu adi wo mu betumu e ne doso e de no makwa wo no ma baba wo vagabond so na wo mu gugu ekuro mu basa ni ye tete onko be Tia cha wo kwa jene bride price. Me bani o. Me bani e. Sana papa bi ka cha ne ba na ya fa wo na satale no. Ai fa be twam wo madwuma mu ho. No mu sa be ba ye nurse. Wonim nurse ni. Wonim ya tena bi. Abusiefo me mane mai bi abawia so. Okay. Okay. Enti is come bomadi akwaso frɛ akua betena se kakra ma me ye ne wo na Patrick no wo mrane bi o motade nim no pa wo man ba bi wo no wo nimrane bi a wo ho okay enti yeguso aja yeguso frɛ no why enti ye nya no a na ye ne na di ko se de tie bia so ye benya no afi we ye fa ni agro ye bedridri mu a ba bi wo no ye police station wo de ye ni kan sa wo de ye brewre mu na ye benya no why enti o say wo ba no sad ni kosu adwuma na say wo ba ye dai na say dia ba na me say owo ni mebra ba mienu bi wa akra ti me say won koton ade akaka na mempe bi nso no so no san yan ko ha da no why yo me ba mani hodi why ya mufuo be say tobo why ya mufuo be say enfie say ni oh me started do ya che efo na ade hwe oma eno ana me de hwe oma me de kokoko kakra me kakra eno ana me de hwe oma kakra na ade hwe oma kakra okay me da say enye bad me da say papa ha ya Akoma 87.9 FM na Kwame Patrick Mensa yamoa Kwame Patrick Mensa yamoa wo say yefa na sese wo asefo su mankasim ena sese wo Kwame Patrick Mensa yamoa mankasim ena wo na ye driver wo drive say bema pake ni ani nkomo yesro e mani nru wansa na wa be pachew e mani nyansa na wa be pachew eye wo ba se wo susu se wo bi nso di bi bo awo a na wa ba bonte na wa be ka ni ahwehwem se wo ntumi di ana ye wo ba e wo se wo ankasa na ahwe no me ntumi hwe wo ba ma munyan sansam foni se mu no a emrante amaba no mudie no na eye duabo e de mamo Aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwuma papa ubetimi apagya mu amame Akoma mu nsem dwuma die no a eno ano so eguso a awia utie no na yeba God's way yeguso na enye se yeguso ane se yeguso asa keke ye pese e mamu hunu akosie unsa mode adwuma so yes mo de mo kakra aboa no ya boa no wa na e di dwuma bi e de mamu na ya kan kire mu a ana ya nkyerekye mu an kire mu a enye yie enti na da bia no ya pese mu hunu de akosie aya na amanfo obusa anopa kra ma me di ba obidi sai
ne ho te sɛn na deɛ na ɛkɔ na deɛ na mo yɛ nti ama ya adwene ba so sɛ ɛne ɛsɛ da bia na ɛsɛ sɛ yɛkyerɛ amanfoɔ adeɛ a ɔmo ɛboa yɛsi yɛnyɛ no ɛkɔ ɛne deɛ akɔ okay nti yɛwie baako no ɔyɛ discharge no ɛwɔ kwalebu a yɛde no ɛkɔ ɔpapa mo de ne kɔ fie na ɛnra ɛna ɔpapa Amos ɛyɛ audio ɛde ɛmaame na messages nso ɛka ho ɛna wɔde enuane mienu bi nso ama me pacho obetumi abehwe bi aduane no ba ko nie the original we are next of for product yemienu entinka nana ya okay we yaye we so eka ho bi na nra na ofrem na ose oye audio no na odi nuane ma me de wo ka nyina ne se kopem se omo beye ni throat no surgery no enuane mienu no a ye de atoto so no we na wo se abribia no wode fa tube ne mu emanoa kwopem se ombe surgery no ne minimu de no a ebetwa last no in fact me no wode ma me no na wode send no wode audio ne messages ka ho no me share na ma no reply bia ma no reply bia enti se na didie mu asese nuane wei na ewo se odie yenko na ye ne opapa no ankasa eni nkomo na yenhwe se ene ne kyenen ye benya kakra na afa ye de atoduane no boxes kakra na wa ba be fa okira na odekọ kakra ye benya na ye de betoduane na ma no eno ene ade a ye betumi aye e de amasan se ya ye ho adwuma bi de nipa be ya na ya ye no hello. Hello. Amos me ha. Yeah, na mama. Go so e what to say? Radio Adam go so. Enra na wodi nuane bi messages ne audio ka ho ma me. Na o se ne saying. No mama. You see our second surgery no. Na me ya do ya ko ya ye na ye de akwala na be fi. Na third one na to asome de. Am say akonya this akonya bom kakra ansa. Na ama church and be aduane bi a yemfama no kotem se sa tam ne beso ama me aduane ne bo no ne easy ana sika kakra nso a mo de agefo bo a yen eja e ka ti gui se sika no so bi akototo aduane bi amago su a isi a no so e bi tam a e bi a tam ne beso no na sika no na e bi a swate ana e bata iti ye no so na tra to bia na sisia ne bi atomwa ti enura na me no me play na me fanti na patu na tifo ni se groceries lo mo a sisia biana o bebi no de eje mo boa ne kakra e fa na biana sem no nti mama na o te ya na enu na ma me de sa audio ni na biana ni na asane sem okay me da say enu nti go so papa na awie wote ne nka nuane a yede aguso no eno na nkoda ne ni se wato aduane we bi e de ama obada mato bi da na obehunu se ne bo no nyebo na se sei the surgery no last one de no yenya sika no yede ama ne da ho se yakase woyi we bi atoto nuane no anso a ebeduru tem ebe surgery no na sika no eso ate kura eno nti no yeti phone to me hwa kura no afọ brea ye beye but enei yesremo ondom ye kakra be yenya ye to ene mekwana bakoto menya boxes a sika ne beso bia no me de to ne nyina akina na waba abeje eko obeje kode a na de aka ne de e wo se Amos mo bom ho so na mo ye adwuma na mo de toton kakra eni se wonni ni a ye benya no emam nwie no na mo nso mo nya kakra mo nso mo de toto because ye tie fon so omo wasudie ena nye nonko ye wo hole in heart ya akura no nso baby a wada no emu ending hole in heart enye easy afibia na the project betwe ye ni so we ya fi atwa mu de ti e wo se ye nya brenso ma akura because ba ku bia na wo se ye ntumi anye akura ni wui ye hole in heart akura ni wui fofraba nti we de Amos nti ya da se nyame ya dom o kira se de tie bia bra kakra ye benya ye fa nto emfa ma ne fa koma goswe why mama mpato madama dama tefe ni na gosu so mo bia fichapa gosu so mo bia fichapa okay ya da se papa panti ya ne Amos ene kodi nkomo no wo se inhane de odwene bobroni ho erade beje no dabone mu erade behwe ne so na wama no enkwa
what a God's way papa nka aduane no enegu so no yentumi mame mobile money numbers no ene de yebenya ye de beto na echina wabeje enuane no pe ya jinuane so wonsu wo bi a wo de beba eboa ye wo kira kran so a enka ye pepa ebia ne supermarket bi tie yen mo ebia wo bi a ye sister bi eka so de nuane ne bi bebra ye fabrichire na maintain nka me pa cho o ma maintain nka pa madaroma ma me mo numbers no ansa na ye nko ye nim 0245 30 1462 0245 30 1462 and now 0599 814 926 0599 814 926 afi usika ya wuyi ne de akopenuane we mu bi echina ye be presentation wa ya mamu seska ye nya ya de akoto ya ye niema fenchim se de sitie pepepe enti no usika no a wo be yi no se so de sitie bia ka che rade say wodi aduane we ma God's way no ma aduane empa wo fie da aduane we a wode ma akora no adie abisi ni immune system no no wotumi anya kwatra okopem bra ye be ye test surgery no ma kom ensi wo fie da ma aduane ma aduane empa wo fie da wode kasa aguso ma wo sikasam enye yie when you be the feed also wabusiafo because o de aduane ma obi a wo hia de nyame so de sa aduane be ma aduane mpa wo fie da ekom ensi wo fie da wadawroma ye de to ne na obaje ne kina na odekọ yewie a yewie aduane no ene ne bo nso eden ene obi a wonim sa aduane we no ne bo anye bo eye God's way de no kasaguso na wo de fabra enye no nko bibia de wakoma so bia no se de nyame ehwaye na waye ma obi no nyame behwe so na waye ede ama God's way needs you ohia wo sabre so benya aduane we edie adanse a eba no edoso na Ismail obebo baako ede amame na ekwa obibika numbers no aye tiefo adwuru mu ayi okay yesra mu ehia ye to ne nan wa beje ne kina we ni aduane a doctors are recommend ya ma akora ne se onie aduane no ne bo enye bo sa 0245 30 1462 0245 30 1462 and 0599 814 926 0599 814 926 edina ebeba no eye Mary Akosua Ade edino Mary Akosua Ade is me yenti adanse we yemfa number no ento dwafa akra ne picture anto na fe ye ne doctor me pato mo testimony kasiye pa manka ebehamo eye akra na onu sudana edene ba ye boa no ni kwa no ni iska de na aka me ho aka me so 20 cities ndiye Akoma nti ka Akoma tete ma hu sa de ni bita Akoma easy ko ko do hwie ni na gu no ha ama no hu na roye wan sen nyam kwadi te Akoma no sta ka mu na 20 cities nti ni sende bae me peba na mukatera de pe eye Akoma pa meti akora na stem ne nya me dia send no omaminya bani na me ka ta na nde chat ye nya ye bompa ye sa akora no but so no ye binye sa ye bia na no aton nti no se no be week ye last sickness asi me we am basa no kwa mta malaria ko so malaria dru no ye so de tia na na eti na mte de bia ye mi de wasem de ko hospital me ko hospital me menji wasem de so ba no mo in collab me ye me ko jun so ba mo shaya on ye semenya
the America share amount for Obia like I did as wasa, and I say Obia a boy and kind of thing and can I say from I say Obia Obia so we school or so take a crack now the same day now cut the officer at the amount now no erade first no amount na erade no emfaso na onye emawo nti obi de eno no we ye aduane a ye kwa akoto no na ye ka ho asem sese de ebenya ne oche mede be kwa akoto chena na emos ababa beje eko Akoma no na je se de betumi aya eno no 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and that's 0599 814 926 0599 814 926 mobile money numbers no eno no edian baba eye Mary Akosua ade yeguso ye twɛn waye bi na nso santo so eye kwapem se ubewunu se akora no enya nkwa ne nyina ebo ato ye ne yemu numbers no ye benya unso ubenya aduane ne bi de abrɛ ye enne anase kyena no pa ye beba kora ne wa hase ya ye de beka de yekoto ye no na etumi abo na bibia ayikama ye da se doctor memo official pa yensia yensia fi we mu meni hu sa say bibia boko ya the crystal say okay fa ye remo eye grow fine sadetie okay doc yo bako mami twa me ho se na fe ye me rem Mido, now then I would say why you stay for Sano. Ono kwano no, Jama wa bre. Akos, send your men sending me name much chimeno. A more yet treaty. Mean to me pon sorry. Who name one? And no me free jump by and I catch you say. Fanungo. Na akrano ti ho no. Ne saha no, we wi sika. O yesade no. Sika oya. Oya usika. Yes. Bra modern mo maame no wo school anu akota baabi na osu mahunu se wo hia maame okay ti sabra no na wanya se na modern mama o maame 506 no kone nim kakra okay no international school okay ke obefa no ko yi ti obefa ne ko ye no ne kwotran ye den e na akra ne san ba mo hobi mu onye kwotran ye no e chere kakra fan e na owu ni second one owu se kan wa no mo te batema obewo no maame na wo dwa no na maame be nya sisi ade na che se ye yi Harriet free ho a o san konyin sen foforo ati obetra obese 3 months no okono na mo maame sunya ade sisi ade aji babia eno na ye de we ye ho afi sadeti na mako yakudi bronya wie yenua na sisaye yedidi bebre yawi nam bebre na abane saa no si ya mpe anokwan a ede yare ohaw ene bebre yen efise strade sisi ados we ni paduanum aduane a wote ase na woni no enne wa ni kro obi tobi ma o sanity enam ana wontime nwe no enne obi tobi ma we nti abro so nti o se free system nim se de be ya ho be kama nti hwadu a friend grow fine se de be ya bibia be kama ye ba ni abekasa free nam e bekasa fa namness o ho ana wonsa ana onaye otititi no nti ju number no ne ye komo na okay 0244 epacho Dr. Grofine number ne yebobo kire we wo pe Grofine mojadro ni bia bomodia na efresa number 0244 0244 59 59 65 65 32 32 0244 0244 59 59 65 65 32 32 Marco namness ye area ye de agra ma ediyeko na ediyeko ye ensiedo ye kasa namness ye nim se unsa utititi ye se anansi acho ye di anansi sa Marco yare eku amanfo bebre because it lead to yare akase 10 minutes aben kasa wi ne stroke akum nipa be 15 e wasase wi so so atase every 3 minutes bia e dibiko enti bon ho ban se de be ya unsa enye otitiriti ana umma ne makra ifise hwehwemu kyese ansa na bon se unsa ana unai ayo otitiriti no ne cholesterol awura system num 10 to 15 years na kyese wono nete na wanhwe ye ewo mu a afei de mogya na wo se fro infro yi nti afei de mogya na wo se koboko no
ɛkɔ speed no ɛsɛ deɛ ɛkɔ bɔkɔɔ nti doctor bɛkyɛke wo no na ebi yɛ 128 a ɛna ɔbɛkyɛke wo no na nam 180 ɛfiri sɛ mogya no ntumi nkɔ ɛba saa a wɔsɛ akɔnwa no kɔhwɛ ahoɔden foforɔ na wɔde apia mogya no ɛno na ɛsɛ wɔnya pressure wode pressure ato akoma no so high blood pressure deɛ ɔmu ara no te pressure gyinaa no saa no ɛhɔ ne firi na hwehwɛmu no saa kyerɛ sɛ yɛyi enipa edu bi asi hɔ a emu ɛnan nsa mu titiritii saa ɛnan ɛnyɛ den a mmienu bɛnya stroke mmienu bɛnya pressure ɔmu bɛnya pressure no so ɔmu de pressure saa baako bɛfa stroke mu no wakɔ nti wohwɛ a stroke ne pressure yɛ adeɛ abu ɔman mu ha bebree na yare a yɛbɛtumi asi ano kwan yɛfrɛ mu silence killers stroke heart attack pressure ɛna septicemia maako yare a ɛde yɛkɔ bɔkɔɔ nso yɛbɛtumi asi ano kwan ɛyɛ preventable yɛnum grofo amagyadoɔ sɛ de bɛyɛ bɛboa nipadua no ama mogya no abiyie na obusa doctor biara sɛ deɛ ne kofa saa yare yi ba deɛ doctor biara bɛka kyerɛ wɔn sɛ yɛ ada sradie asisi ntirinum ɛna meka no sradie sisi ntirinum na mogya no ntimi nkɔ yi a ɛne kofa saa haw ne ba nyame anye wadom na sɛ sradie no gyina ntirinum pɛ yare atherosclerosis afei de ntirinum wasi enti mogya no kura wonya kwan no awura nipadua mu no akɔwadwen mu ama wadwen ayɛ adwuma yie enti entiri na kɔnɛte wadwen ɛso wano no ewu a na kyese wano kyea no wonsa kasa ni mumui so wonsa da ho ntimi pagya nan obi mpa bo timi frito wo ho num grofa magyaduro no nyame anyu wadom na srade ana wadwen no ntiri ni pipe ɛhɔ na stroke hyase num grofa magyaduro ne fa bɔ ho ban empese obeduru saa bre no efiri sɛ saa bre ya otimi kɔ bakora na tisɛn na yare aka wato yare bɔne yare num grofa magyaduro no sɛ de bɛyɛ bɛboa na yi nipadua no ntirim ama mogya no adi afurisa ne yie di number no ne nto akɔmɔ ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Mako ye di payi a yɛte ase di enya din a yɛbɛnyini na yɛnyini na ahoɔden na yɛbɛnya no wɔ yɛnyini mu no ɛno ni problem no wobɛnyini na ɔnyɛ yarefoɔ wobɛnyini na ɔna dɛm na ɔda dɛm no kora wasan yɛ bed na ma abusuafoɔ yɛnum go from ɔgyedoro kyɛ de bɛyɛ bibia bɛyɛ fine Mako ye di yɛn akase yɛ koko ɛna yɛ go from ɔgyedoro yɛn akase yɛ koko na yɛn nyinaa nso yɛnum de koko yɛ very good ɛmɛnipadua no koko mu ɛnya agro ɛboa ebiebie ntiri no ɛboa ma mogya di afurisa ne awie tie no go from ɔgyedoro no sɛ de bɛyɛ bibia bɛyɛ kama yɛde koko ayɛ ne de ayɛ ɔgyedoro so ti wɔ hɔ na nso wani so biri wa Mako no go from ɔgyedoro no wakoma ɛbɔ periperi mfa go from ni agro unsa no na yɛ titiriti no go from ɔgyedoro no wo hɔ no aposo yɛ wo ya edura na dwa wontimi na go from ɔgyedoro no yenua ma no menstrual disorders eno ka ho ne ato yedin doctor menses Mako mfie du na oba menses mai wonu go from ɔgyedoro na oba beduru mfie num ebi wo ha oba na obɔ ne nsa no de ba entwa de ba eyi tot de ba eyi clot sra wonu go from ɔgyedoro na bibia ba yɛ kama aduane si wo na wontimi ne de yare no go from ɔgyedoro no saa na tie obi wo ha odware wi a na ɔde afi dwene ho yare o mogem wa dwenem yenum go from ɔgyedoro se de be ya bibia be kama wo yi oba ana be ma na watenka ate ayira ife go from ɔgyedoro no nkɔ hwɛ ne mra ifi se atenka ed papa je do no je number no ye kire ba bia obenya duro bi ato sarati papa Mako wa experience atenka ed 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Mako say kro find there bia obenya biato bia na nkramam ne sisi ashoto ba ye de bi kɔ nti wo hɔ na wo sɛ wo sɛ utitiriti ya na de aboso no amesrew ko o kan shi drag lane o kwa kinso keba obenya grow from ɔgyedoro ne biato tinatect na naboache angel repash and a router saa na akwa asama obenya Ekus pharmacy house of drug and a redama wo kaso anu akwa dependable obenya grow from ɔgyedoro ne biato tabafo nyina akwa na naboache and a little George wo spinters akwa Eska Heba obenya grow fine amasama afo nyina akwa na Heba o post office opposite obenya grow from ɔgyedoro no abesam ho asama kasifo nyina akwa amen wo suhuma na akwa NS pharmacy achimoda ko Chumasi drugstore agrosro dro ko da kwa no obenya grow from ɔgyedoro ne biato ko fodua fo nko Gapsin pharmacy saa na wo sawam nkokɔ obenya bi wo Hillside ana anti Akoma
wo sunwa akwa kapeba moze ana green light saa na wo takwa ana pristia no akwa wo aso abidofie bogo sufo nyina kwa unique heba wo takwa de akwa mensa kepko sufo nkwa bo achiansa ana pena mankasimfo kwa Jeff heba o social station ho wo winiba mesro ko buisa urade obinya bi ene obroni pharmacy obinya bi wo wa saa na obinya bi wo 1000 pharmacy ene udu tamala PK Gombila obenya grow pharmacy do bi ato so wunsa now na ayo tititia men fan sanansi obi down no the pressure ni stroke ni jaw kwan ye no grow pharmacy duro no if you say grow fine makes you grow fine 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Bomodia na ma wonsanka grow fine emojadro no bi na ononomu a onso obeye fine doctor yedawo ase papa nyame ya domu adasa ne ye besan ahia biemu na yeguso kai wo me banaduane no we de eye one day project dakrope ene nko a de benya ne yede kwoto aduane no one day project pe na ye no misra wada woroma ba bia wo bia God's way say wohia aduane wei na otumi edi enye wono na se na emumu no a doctor for na ese enu nti esremu de ebenya yede koto aduane no sisia na yede ama God's way echira ya present na afidie ya so ne yede ama opapa na afi yehunu nia ye biemu nti mobile money numbers no padofo mambo amia ba bedru say meme de emre bia ma mens maka mensada na sunu nyina mu no obade na moso ema mitumi wie mankunimdie enso eba enu nti we de one day project pe yenye no kira yenye na de kire enepe 0245 301462 0245 301462 and 0599 814 926 0599814926 nyame ya domo chira so se bia wo aduane bi ana bia supermarket bi uton bi wate yenka na wo pese wo bre abofra ne bia e chira no pa wo betumi aba na ya ba wa ba presentation no kama na ye de ama opapa na odeko anuane wei na yese yemfa tube no mo emfa emana ne bo no enye bo ne bo den pa ti wo so betumi adom ye bia wo de be china ye beje ne ye de aka ho na ye de ama no ai wo ba wo ka security say wo de aduane we bregos we wo hwe Maa Akos omo be kire na wo de aba supermarkets ahodo no mom so betimi adom ye ne anke ni e beje ho papa numbers no 0245 301462 0245 301462 na 0599 814 814 edi abeba Mary Akosia ade na say said yesi aye djumedie no first story no emu wono ye bebie phone lines natum sabe ya ye nuanom amwo crime takraze mu amwo regions awodo na mo hweye no mo so ye benya mo input because eduru time efa phone calls no aya na ye free mu nti no nua ye free mu ntumi enche madwene nti ye wie first case na ye bema mo ache mo adwene ansa na the second case atwo so amawia ye beba ahoma ne so nti mu amwo crime ene takrade upper east upper west baby a wo bia no ye wo phone no ready ma me mobile money number ma mame mo your phone lines no ma troto amawia onso afre na wa kire wa 03224 98035 03224 98035 and 0243 114497 0243 114497 Obapa mommy family remo yo 3p garlic mixture ewo dwaso ayadu papa ya obibini na chese wode aba nipa bibini o Ghana ni bibini na wode aba edwaso na garlic kroje na wo mode ya twemu nsuo nko 100% garlic extract wode egu eto mu so da sani bia mfa na honto so na mo ayen ewa pomoden ekwan so de opese immune system jana na so no manensa enka bi wo yo ba ofichi kro no eniema nko yie mfa ma wo a
edro no 3p garlic mixture na we no dro a emfa ho ne edro bi a woda so bia no betimi anomo na timi aboa wo ewa apomden ekwan so no tisha ne so se pharmacy ene herbal shop bi e ben wo bia no be bisa 3p garlic mixture na wonsa account de na de mo hu se edro a ye ka ho asem nie no ene se 3p no ewo glass tuamu a ehwe ho no ma epaye garlic nso so eda ho a eno ene ahyenso de no 0248928824 0248928824 afei BA Ventures SNK wo se wo fa adwumayefo adwumayeko ya wo mo de marketing kwa na wo mo ye kumase ha ene mprempre wo no mabepie na wo mo se wo mo pe ema ne mema mo anya mfinhia no edunwotwe eko na wo mo ne mo aye adwuma wo mo wo kumase na so adwuma wo pese wo ye bie na se wo nkran ana ba bibia wo bia pese wo ye bia wo mo se wo de bomodinje number no efre nam se accommodation ba bia wo beda ama wo so madwo no watimi aye adwuma ne nyina no wo mo edi piso edi ama salary no wo se bosome no 700 Ghana cedis na so eno danchane a da bia da wobenya bonus sanso so ena na wotwe ne kwa wie so so a wo mo san be ma wo allowances ahodo e de aka ho eti bomodin sa wo pese wo ye adwuma bi nko ade a sales promotion ena fe marketing ena wo no mo efa adwumayefo 0533639174 0533639174 ana say 0598921817 0598921817 no frepe BA Ventures wo se wo tenkrato yi ewo akoma mu nsam so na adwuma no wo so pesa wo ba na wo be ye bie na ubanum so area brain so na ezu papa wonom no transp natural mineral water enso ya eho tie ba bia wo motuno no eho ye kama na wo ma bottle no kama chese hunu ya utim sampa enso ne yensuom FDA for so akohwehwe nwumadie no magye atoma no tie kamfo e de akire wo a edwabo bia ne dwumadie bi ede wani so se eye yo wo to bede wo ye wedding wo pede alebo ho kama pa na de asoma hoho a transp natural mineral water wo mo ye delivery e wo manga na mo ba bia wo bia no de wo fra dodo bia wo penom wo mo e de bebro ensu papa ya Ghana fo nyina agye atomom transp natural mineral water wo se abodwu nsuo ya Kenya wo nipadua eno te won so frɛ 0554207384 0554207384 afei ema nyina nye so eye Congo ointment eno te won so gye so na wagye so bi na ye Congo oba wo de besiesie ahemfie onam se Congo de wo se ema oba bia ye oba sima ankasa ye de siesie ahemfie ho ema maaye no edimu na mesra wo ye oba tan na wo bebo oba no dai papa de abomode se Congo ointment no ye oba na koremu ho na wo de bia fefa ho kama e de ama ne to na de bia fo be ma so saa se de be ya nappy rash no e be bonkora no ho ban e de afiri ho afei mpanifo so timi de siesie nipadua ema nsawa empompo ekro yam ne ade nyina de to ase na ntama propro ene de odware wie na no honam ekeka no eye Congo ointment no na ade siesie ho natural ventures ena wo de abadwa so heba ne pharmacy shop bia no ya bisa Congo ointment na wo so nsa ebe kan de 0249017101 0249017101 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Open wallpapers, DF, quality designs, Jejan and also na FA. Alaska Star Enterprise. Me see and the boys, and the girls, no. One of my guys say, and once we call Alaska Honomon, not just any one room on walk with curtains, Papa B, not just all the aquasis home. I fair wallpapers, no DF, and the painting, no, ye chasokakra. And I'm say wallpapers, no, any DCS, ya demon. Now, may come for Eddie, actually will be beer, so will be a hotel restaurants afei wo office ho mo amobie TV studio ene FM studio no sa wo pe wallpapers a pa de asiesie ho no ma ene Alaska Star Enterprise ho na wo sa wo de wani echiremo wo mo san so etonton bed sheets sofa covers ene wall frames ahodo nyina wo pe TV strips lights airport chemicals ane nyina da Alaska Star Enterprise kuma se fo mo fa mo ni nchiremo wadum Mrs. Anoche Plaza wo no mo ben Prudential Bank enkran ba bibia wo bia no so wo de bomodin frɛ na Alaska ebejo so 0554114878 0554114878 Currency Ventures ewo nu papa Zahara Mixture
afei Zahara G capsules, Zaharaman capsules, any Hindi herbal mixture na Zahara nronom wo mo de ahweta wo man Ghana pharmacy and afei herbal shop bia eno nto ya de na anya ho ya de ban no nko ade a edra wo di to ase no eye Zahara no papa ya wo mo de aba edwaso sa wo ya de no honam ene ta ya umre anase ma ne mema mpasogro no niam nko ye ya de bia da ye no nipadua no edi asie ne ye kanfo Zahara no papa e de achro Africa Resic Ventures eno nto won so wo pharmacy shop anase herbal shop na enre wunya nyi bi ngumu ntone ya mesra wo baboro eno nti free Resic Ventures e wo 0246348334 0246348334 mommy. Okay, me da se papa obapa masapon ena odi yeko edwamu no enyi yakwa akwaje aduane pa no mame nkoso a ekua bra yeko yi phone lines no so na embom no me se ene ye wo one day project ba ko pe one day project ba ko pe ena esi ene so ye we aduane eno ho asem na ye ka che ye tiefo se monum na mommo aye na ye nto aduane ne mfa ma no ne aduane no ne boeden nti de ye no ya nye le saa emwa kwala no so ahoden nti na aduane die no asesa first na de ye de ma no eno so na ye sononko ba we die a doctor for ne say oni konkumo die de atoto so no de atoto no na da so no nti se wo hwe ya yesra bra be hwe eno ho ene ye bo ho da wuro se momo aye na yenkwa yentumi nsoa nti momo aye na yentumi nsuye na akora no enya ahoden wo nimpom enya ahoden se be yo betumi akokoye surgery no e be immune system a doctor for na nim ti no mo aduane we e ma akora no nti ye day project na ye be frɛ no ochina no abeje na wo de kɔ na eno ano no nti 0245 Telezelo 14 0245 Telezelo 14 and 0599 814 926 Mary Akosia Ade dia ebeba ye ne go so papa di nkoma wote sika no mese wo de ba eno anse waka guso se wo to aduane we di ama akodai ama wadie no ne yatumi aye ne surgery no aduane empa wo fie da aduane empa wo fie nyame ma aduane empa wo fie da afi we mu ma aduane empa wo fie da makom ensi wo fie eda wonpa ye guso na ye ne sa na mnim se nyankrompon so ono so ebetie wasma kan afi yenko ahoma ne so na ye ne yenuanom enkodi nkomo mfa ye ba ye gifty ene Patrick case no ho se ya ye pe input ye pe mo am won kran no mo am wo regions na ka nyina no ye hia mo nso mo input sanse mo nso mo hwepa na mutie to de bi ho a ye am pesa mo kire ma adwen so muntumi enya munti ne de sa akwanya we ato e de amamo no enti yenkwa ahoma ne so ne ye ni mu ni nkomo ansa ne the second story no ato amo eso okay line alliance ne so cry shedada within the baby afrefree I love you, man. People say we are so irritating. Ebe na get here. You da say no di ma pa ba ma da. Yanko pensha. Come say you me ama no do ba bia omo nto mo bo e wa blako. We eye esua de ma oba bia o ma me o papa abere wo e de wa to odumum. Ti sunu ma na se kusu. We be wo hihye mema e ma ni you see ya. Was so na being special. Then man, so we tia the people with your own far corner. Now, Chino TV, we said to Chino, this time around, Machina, I was so moved then, or more my member of my bone, to me per se, or let's say my one. Most more sell my life, you yeah, that's a papa, and in Yame, Ebeko so aye, Juma pa. Within the baby afrefree. Hello, we didn't baby afrefree. Yes. Me Casafra report Junction Central Station of okay, yes, here. When you man, I put a bit on my na we let a pa, we driver ni. But I had a total bit much more. Masa, member could you know what done all mouth to take the intimate or two rifle. You know that
ana mo tutu na so wo no mo be ma ko dro wo so no do ko tu be ma bi so no bi ne kakra ma na no wa to adwun ono so nye de o pe lo be gana jawo me da so me ne ne adwuma nyame on sha pa we dey ba bia frefre me da say okay o say yetie we bi me da say o say me pa cho yetie o me pa cho dem me she na gyan se eye ya otini ekoye na okoko hwe busuafo na ofende sika na kakra de wogidi se de sika na wuni omunya botrema no omun krokro no bebe tia ba shoba no be ma kwapem da ben no mo be krokro no kwapem da ben mi jiri se sika na wuni ekwafe kapre ba wogidi on se yatini yaba obi klank wunsi hokra aya plan phone o ye no na otini ko honde mi wogidi se na wofo pa na otini di wo ko ye de a me da say on so adwenche no we dey ni ba bia frefre hello ojina so nkasa we dey ni ba bia frefre we dey ni ba bia frefre be ma ne enko me frefre dunkwa okay yetie wa wie me pa cho yetie wa adwenche o okay be ma ne de me sa o ti mu ano be ma ne ntimi mu ano me da say we dey ni ba bia frefre hello Maa Akos live one your finger inku okay be ma ma mintie akwani akwa boni papa bo ko ka se di akotu mo ya sinle na ngwa keto de dia Maa Akos bu na ngwa amade mi se na akoma wu pa ho ale na mo ma asam ya ta papa ya ba o be wu mo ndi wu ni mo aka ko boni me nkra boni pa no an waka no e da say we dey ni ba bia frefre hello we dey ni ba bia frefre hello mami mi pa so me ka se Fredra oba pa kasa ni enko me pa cho side baby so free ni pa side baby so ni papa no so ni because den say me ka sa ni say tama na akwala ni nyanye mu ye papa ni si sa akwala ni nyanye ba na say wa affect boy no kakra me da se pa dia wo ka no me no ya adwene papa papa ni mu bi kakra me no ya adwene pa woni mu bi na mbo no ya nyina so pa cha mo prepare second story no mra ne enko odi ni ba bia frefre hello ya odi ni ba bia wo frefre e pa cho mi di e ma mi Sarah mi frefre Boliga upper east okay Boliga obasara me enko Tacho nyame nsira mo ne mo djuma pa amen Akoma FM amen yetie wadwenche Tacho ni bidie so goes we ni die no ma femi 50 Ghana yo me da se papa onyame onhyira wo pa se onso wasende 50 Ghana se yemfa nka hona yemfa nkoma go so ma me fa de otwa to we dey ni ba bia frefre mi di Monica le pa ka se fi oda le pe ni mo pa na biane no biane no le price no Monica yanko le ba so mbe se ni mo aduane price no aduane price ndi afa ni yakobisa mame you me da se papa okay me yede me raba bi aba na me yanko me raba ne so oba pa me mo ahewe na po mutse okay udi media Akosua comfort mame pacho ya na wakasa kese amame woso di the same media Akosua comfort okay Akosua comfort free hina buy free Accra and cry pacho area pacho me pacho me kasa ni se me papa wa wo me no wo me ye mienu wo mi wo kwawu enketepa ye mienu e no wo ye na o ye Yesu anu mi wo 7 years na o ja mi ho o kan se wanye djuma bi wo dambai na okwa akoye aba ti okra mi ma me sa so okwa aba no okoye no
eya ahyase no o sani sika afi du ba bi sika no sani a embe kame ma me nsa saa na me ma me di nkrama ne ne se sika no odi sani no enka ne nsa fi ho no wan sani e biom eti me ma me no wa hwe so a kosi 2004 ena ma me be wuye me ma me wuye nso ya nte ne nka be si ne ye mie me chiba ye be ma me chiba ne di ofa ya ena me ma me enso di antia me ma me enso di antia ye wuye ho nketepa papa no kra ye se okoda mbae akwaye boat oye fishing boat ni bi nti okra ye se okwaye aba na okoye no ya nte ne nke bi obesi ne okay ma unti sense na okay in France 30 years because that time I was me ma me no nketepa kwa wu nketepa na momu free ni fa ye ya me ma me ya nwere ni papa free peki avetili na o ma mi sia o papa we nketepa e wona ma me ko ye nduma na so ko ere hona ote hona no ote mpacha hona oye hona oye juma hona na ma me pacha nti oye ho ma me ho ade na me pacha ye ne ho ade na te se muni mo papa nchi so oye no ho ade dia muni mo papa busua because obaye no ho ade na busua no ebeba pacha omo abusuafo na omo ba ye no so since am papa ko ye no so still omo so hwehwe no ye nyina ye hu nti no o ma me wan sise we free ma me free o free mo fie say 20 years ni wo na wo ye bapani anase wo ba me na me ye bapani wo na ye bapani me pacha wo papa me pacha me hu ni me hu no so Debbie me was 7 years no ko ye but tama no ko no me hu say me hu kaka me was 37 this year pacha or 34 years papa pacha 34 years me pacha nti wo papa what saying ofri hene die na oye eduma ben na oye sabre no cheche ye ni nyina me papa ono oye we captain a oye boat oye fishing boat and oye nti na ye wo ho no ta anya contract ko dambai ene Germany akate ekoye juma nti no na me so ano me dia me hu ni se anopa ena opie ye odi backbone na chi no o ka kire me se okwa akoye juma bo ena ma me ka kire me se oso anya juma bi okwa baba be fa ye nyina here akọ okọ ne ho ye baba be fa ye nyina akọ free ho ena ma hu me papa bi okwa na ye obaba nti okwa ye no ansa wa ma bi your friend is saying o de John Mauto mpacha ofi peki avetili okay edia na nkofo pa di nimu no eye de Kabita John Mauto John Mauto okay na mo na busia fo omo se de like na busia pe omo se omo su hu na kira kwa ya na mpacha ni mami aka bia bi ni papa nso aka bia bi ba ni siwa ene ni brothers no omo so so omo hu no omo so hwehwe no mpacha unyi du say na 7 years na papa ko ya no ana wa ma bie mu pacha wo na was 7 years na unya na otoso no so e was saying no 4 years o papa what say no one picture pacha me ni picture ba me papa me hu na me hu no ni mu odu kakra o 55 ni simu wojire na otenasia said the matenansa na wakun otenasia no wakunko pacha ti said the wiase nyina eye no dia no so wonwi ne hu wonwi pacha okay enti na wusa enti wo hunu wo papa age at that time na okoye no a wa ma bie mu no ebe ye den se wo betumi anya na age amaye but se wo kura wo wo 37 say ya wo papa wo benya sen se wo 37 what the American say se wo 37 say ya wo papa wo benya sen because now was 7 years now papa koye enti 30 years ni o ena mo fa hunu mo papa bie mu wono a wa mabusa masibia wa mekire chese wa meye bibia o ma me wuye emfie sen ni 20 years
maame nso wi 20 years ni wo maame wi wa amabi na busuafo obi a amabi mo ana mo yade na o yare no wi anase enda ho be mfie sen na tama wo free fie no ana mu hu no ankasa no o maame mu hu no ede na anomontu no mutu isa abre no ade okoye no no ma ne mo ashasi no ma ne ba te meka yensa hwan mo na na kwesi o mo so ya nipa o discan mo timi edin kramo obi se mi discan masi me so on fambrem ba nipa no so on face scan mba ti ya na ma me din krama ne nipa no back say on kan scan mba si ne nsem ne scan no sela ske bi eni ho e kan nsem no mo modin ambla na ono so ye no onya boafo bi ono anati ni boa no tim sisi ama brabo no ma ye diama mo modin ambla no bra be hwe na je se sa bra ni de na mote mo papa nka kakran wo free fie ko ye no nti kodru be fie se ansa mo ante nka bi mu o meti ya ka se be 2 years be 2 years mu eni na mo ante nka be 2 years no mo menya be 9 years mu ni ante nka na mo ante nka bi mu e be pim se asemo ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no no na isa papa wo wu sisi ano menim se wewu ana otiase nti sisi ano pese me hu se otiase ana so bi nim se owu ana se otiase ana me hu because ye mienu no ye nim obia maware pachone bi unia ba kono ye ba na bema obema ono ye bema na wo nware pachone bi wawo pachone wo ma say 4 wo ma 4 pachone nti wonu kunu na tie sese pachone me ni kunu adai ema phone papa ba kwa na pachone papa ba kwa na no pachone grafo ni na pachone ada wade afro me esa no mema no mo o bema na me ne wa kwala no o ho na no so o ma odi mani otimi ja me ho na wakɔhye bogoso so okoye djuma obekɔ akɔhye mu a obeba on fa hwe mefi na saa no so asakɔwo obonti di kola bi abeka ho ama me nti ama me bre timi mami me ofa no mu omo hu ye no mo se da bi se da me bre no ye ntem entity me ni jai 4 years ni if on fa be me bia on fa be me bia me be ma de ma fa bi ejai o fa bi ejai na ni mpran se e bia pacha de me ni mpran bi oni mpran bi pacha so ye de ni ya anwona eni botem no so pe oba kama because we kama pint me ni bi ntia me pa chu wo se wa wo 9 wo mfie aduasa so wo hwehwe papa ye dai me papa de ntia me hwehwe ne ne de ntia me hwehwe me papa ne se fi me mo fras me papa me don pa no o tie ho na me ne na me pe me papa asem nti ahyase no me so no o hye me bo se obe mama ko school obe hwe me mama du baby o se me du afa du baby o ko ja me no ama me school se mo e basa me mama nso anti me ammo me endu baby a na afa su ye mie no ye ne nam since me mama wu ye ya anya obi anso ye mo me ofa no obi eni wa wo so ye mo se eba ya ni astrogia afa nso minim se ewi asem die eba ne be ma na ewo ye mama die enim se waka baabi ba ye papa die enim se waka baabi se die otie bia so nka baabi no die otie bia na ye bi hu se oye papa no nie kra ye ni me beji nti obe hu no sabi obe hu papa no ye yare for kra store woni beji ya minim se ono na me papa nti nya bibia na wo hwehwe free wo papa ho se bia wo mebo odwetire na fa ye adwuma ana wo de ne nana no kogu ne so na emom no wo hwehwe no na wo nso ahunu se me nso me papa ni se na bra bo no ekoyio enkoyio wo hu no na wanya ska fine woni ska no wo hia ni buburo nso a woni gine ho so papa na wo ba wo bedwane oba na hwe papa na hwe no so na hwe no fom hwe no trousers ye hwe no ne mpabo hwe no a wo beyi wani mu se papa obani emi na me hwe ho no e pa cho me nyi mani emfinu openisa se bi ositi e bia jo ene ye se wo bebo ekura wo papa firi so
bobɔ n'abusuafoɔ bi din bɔ wo din ka kyerɛ ne sɛ papa sɛ wotie mi a me na wo ware maame aso masi ɛwɔ kuro bi so sɛ ya wo ne wo ma ɔte wo din okay wo no ne wo mba mienu wotu ye din sɛ ni no sɛ me ɛna me hwehwɛ wo ye maame deɛ wawu nti me pɛsɛ ba bia wo bia no sɛ wo nwu ya o te bia mu no me pɛsɛ papa me yehu wo aka ne nyina akyerɛ no otie wo me pacho me chia etiefu amo me se to papa ne nkra me papa John Mauto me Maa Akos akosua akofa me na me kasa me kasa fi ewo Akoma FM se me na woni anti ya awo ye won ketepa me ni ofa yaw na wawo ye mienu o ma anti ya wogya e hom fie bebre sisi a me hwehwew baby biala wo biala me pese o ma me te hunka na me hu dia wutie bia me pese me hu no ekya ya say o ma me phone ni yo ene ebra na behwe bia bia na ebenam go so aboa ama yetumi enhu no papa no ma me no phone ni ni ewusu owu ye mfie say ni 20 years ni o ma me wu ye 20 years ni ti wo ma me wo ni wa mo na na te wa mo na tete mo me ma me ka ni na ma me ma me ewu ye no me ma me wu ye no na emu ye din kakra enti mi ofa no mo be fa yen e ba akra ne yeti kwawu enti mi ofa no mo be fa ye ba akra se o ma be hwe yen wo ofa mo o ma me nua no me ma me nua no mo de ye ba akra o e kwa akra so mo be hwe ba mo de ye kwa mo jai ye jeje mu o ma mfi ye enti abrabo no be din e ma me nyankwa abone na mo ye de me afena me kotena we ho kakra we ji me kakra be da me ho kakra na me ofa na akotrete no se wan pam na ma na nkokwa uba ka me achiw sa na me na mo nkra ho sa na afi na me call asori be your friend asori the church of Christ enti asori for no no be ji me na mo hwe me na mo be bo me retreat na me di ejuma kakra na ebedu edu baby na me be hia me ma ne papa na no so na me nim se obeboa me afi ono so di ni how ebetu me so ne be ma me so abusuafo no be hu ye na mo se da bi de we am ebre ne die ene ma be separate ye me de be okay nti describe wo papa ne biem e ma yen hwe se de wo sitie na bosuo describe ne biem ma yen me papa ni mu ye du kakra ena owo 55 na ne simu nso ye gire ne simu wo gire emu apai mienu me simu wo gire ne hu nso wo nwin enyu wo ne hu ne busu nso wo nwin ne boso wo nwin na wa de age 7 years unu papa boso nwin nyina di agroti ne hu wo nwin wo hwe no ane hu onu so oye ne hu wo nwin kakra nti me papa no yankwa otnanso so okonkon animu oye kokwa na tuntum oye chocolate color oye fair color o papa ye fair color okay nti no yegusu ye hwehwe o papa bodin ni bie mame odi John Mauto ofri hini biem ofi Peki Avetile Peki Avetile eho na papa ofri ewo Volta region okay nti yegusu ye hwehwe no ye nim se wo ba ha no nko ade papa yi se wo te ase nko ade a ene ye home atiasefo fra man bi dia ene ye nim se ba bi a owo bia no oba no wo se wo hwehwe onye hwe papa se owo bie se wo ni bie wo dan se ono so betumi de ne nsa atene so se me papa enie sansa ne maame wuye 20 years ni matin tankrofo nchane a wo hwehwe ne papa enti papa ba bia wo bia no be me na Mauto John Mauto Maa ehwehwe you hu adi na omo ehu wo Akoma ento wo mo eyem se de tie bia no ya nya papa mfoni ne ke no beboa ne so o ma me die ikura no papa ni hunu a eya na ya aha nyame enhira papa o ma me die papa ni hunu a obehu se ne papa kra wo hu a wo hu mo na mo hu na wo hu na behu no obehu no pa okay but ono de wo nu nua no nyina wo hu da bi
okay me da se peja mu ye be koso ahwehwe no e de no ama mabedwafo monyi adwa e ma me na afe ye nko ye nim na momu ayen me pacho momu ayen ni ye hunu ye nua ba yi akosia no akosia comfort no na wo akosia comfort no nya ne bra akosia comfort no nya ne mauto dia akosia comfort dia mauto no da me e ka me dim akosia mauto akosia comfort mauto pacho me na akosia comfort no wan ye do to no media akosia ya wo me Sunday ya na comfort no nya free comfort no papa na mauto wo papa na do to no enti comfort mauto aha na wo fie di ni akosia ayo ngamesho because akosia mauto ayide mauto akosia mauto ni en say name not you comfort mauto na ni fie din e bi akosia yes ne kradin na akosia da ha da akosia Pastor Julius memo akwaba akomeje so a na na kwa akwaba evangelist memo akwaba on fire ya de nyame ase pastor on fire kaish jetu baba ya sabe bi ya priako Patrick preparaso ma yazo nkwa dide ya ene kwam Patrick yamwa ni din bebre odo no de pepra odo kwame azade Patrick na din no kwasa nkofo din no asatu no asa no enyandia oza akwa bi ba ase no akwa bi ba no on di be se 4 se 5 ye hwe be ebi nya no 6 kwa me ya chose Patrick otie na te say de bia ya na meka no Patrick ebeboa wankasa 2024 mu ne away because say braba sra me na moyen de na wo wia wo se me hwew abusuafo ba ya 4 million de hwe ba besi ne ye di nkan no kwa na busua na twa ya ana me kan 4 million ana de hwe ba besi ne na wo wie di uti aka ngura na kwa nye wani wu mponke frɛ wo no ka won se gunse mo pa chaw wo wie hu nso gu ba bi na braba hwe di aba ba ya wo se me nye wonye sebi mpreduasa o ara obi suma watopabuo Patrick obi suma watopabuo ana ya na muka se na fomo sa wo papa ana oba wiase wanka nkyerɛ wa ye me ka kyerɛ wo na foma atopa ne buo no sa wo bu wia asodie da ho what sa wo di baba wiase no nioma bebre na kabum na akora na ba benyini ya na sabi mprebiasa ya de mo ba wiasa ye nka nkyerɛ mo anti mo na mo toto pa rof na sabi mo fa ma rof sa de mo pebia wia ye yisika wia ye hwa akola no wia ye hwa oba no e ma ne duru mpempenso bi ansa enti kwa me ka no kra kyerɛ wo sa wo pe wo mpe wo nya akoto atopa no wo ye den wo ye ho amamre wo nya to atopa no wo ye den wo ye ho amamre na sa yen wo se o nhwa akola na Ghana ha ne nyina ye no wo ye obechi ama ye yam okay obechi ama yam ya ka chem sa afi wo ye mfamu ni agro afi wo yi wo asase de utum obedem me ka no kora kire wo asase wo dem na Ghana ba hwe se obehwe wo ba na oba ma ya de so ama ya amro ba ma twutu asiye so no ye be make sure so obedem nti wo de se wo te abobo ya mu se wo te prage mu se wo titi komu ka bi a wo ti bi a wo te ka mu nto se ye be se wo nya accident ye nka se konya accident so wo be nya accident a papa wo ba won hwe ba no ehwo amane hu musuo ebi na bi ana aba so na nya ye ya na emum sa wo se onya wasade a ye be make sure to be se ye wo to no ye de beto mesere abusuafo no muna mukọ ya mudi kan kotua 400 Ghana cedis na je se moja atum se eba no eye modea se moja atum se eye modea dia mesere mo menkase muna mo mra mehwe akora na mapepra ne mum pasem papa bi enka nkere mo ba no ene mo de hye no se so do nipa ba wiase asabi se de obi di ne ba wiase a ohwe no ma no ene wadu de waba bedu ye ne ono so esi wo twika no enne sa no so obi aba wiase ono so hwe se akwala no ebenya ba bia agina na minim se mo de mo ya busuanti se mo ka bibi kire na obetie mamo ma nyansa na ye ba ya yi amaka se akoma mu nsemfo no o maka mo ma me da ase anakwa mako frade ono ana me se ebedru mrebi no se wo se wo nhwe wo ba ho wanka sa abrabo no wani njin abrabo no wani njin every say man dey wo wale du opa wo be ga du akọ nanso so e man no ye ni step child wo ho
we say me we ya me stepchild ye ni bi wo ho oba ye wo ba it is a drum re bi no ahwe ye ni papa fu bebre a omo yiyi na drum pempenso bi a omo nu omo ho bepem saa amre yes eti mu nsu enyansa ni bi mfiri ho omo nu omo ho yi mi ben mi si buboniem aka minimum aka menje no na aka menhwe no kakra bi amenya bi aka mekɔhwe n'anim kakra aka onko obenya aka saa ade no nkese se wo ho na so papa no wan tumi enya ne saa ye kai papa bi ba ya ni shoe ne ho ne se na ano na achie ye pensia no na wo hwe ne ba no se de nyame de na sie na ka wo benya nka ne ba ne nka ne ho kura amra ne ho ana wo hu se wei aya me ba ontumi nka e wo de wo chance e bia nie pepra e bia na wo da mu ye o iti sa amre yi no aye kana wo waso a wo men na wo si wo mfi ye no saa kola yi ono na daachi wo be ba be ye yi ankura no so ya na papa fo ne nyi na omo nhwe wo mo no omo saa ankura ne nyame hyira wo mo si ye pa nyame hyira nyame to wo ne bu ase hyira saa ankura no se be ya wo papa no wo be hunu na wasu ana obama no so ye yie saa ankura no omo ye yie eti ka masa ayi ne mato ho so se wo bebi kura ana wo jeje akura na ni no ye ya akura ne kai o kai se de papa ye bi na eduru mre bi no na no ye de ye kire no na sa mre ye fra wo a wo mfanyi ye ka se ha wo udi ye gina ha ne ya mpeye ye ni anhwa fom na se ye nhwa so bibi beto ye ni e be ga ye yie eti ma ko se o si pepra se ne ono wa hu nyansa ye de dada ma se media wo sua adwuma metumi aba nkyɛn ma bɛka kyerɛ o wɔ hema wo papa na de wo so ato adwuma baby odo tu ye no nipa ko no onima de pam na me nim baby aye pam ade ye pa me se me bana wonim he sa master na papa na ko tu wonim he me pepra me ya ba ma mu a me de me sesi me bo sa me ya ba ma me yi wa firi ha na me de wa kwa na wura di Yesu wo so apene so what peneso what more papa manie mago a peneso ana nkula na ba kwati die nti se ne kokko ne kokko na ya me fe ne kokko mesi wo mo hemu wo mo ne kokko ana sen ka me de nka sabe ka ana nka akra no we manso pa na kokko de se me ka chanse Angel, my God, my angel, my. Bama kokko no na di eno a se do se hu na na to na kuma so ana chi no ana oye tia so oye tia ya enwi sai won ha eje wado ajuma no be crash okay be crash ani abedeni be ma be mi ame be oh jai be so crash ma bi se no pe o mi se be ka chere Benjamin Edu e ma se de Benjamin Edu asa na meke e ma se onsi omo from kra ente na kra me ko ben hostess na me na ko de ko ma ben Benjamin Edu die oh Marco yes no mamenka asamba ko mienu bi ntira je catch your mama menana na ya mareho se susu won pa se we wie school na wo ni oba panyini wo anuanu no wo na but a man no de on the panyini on na ya panyini wo wudi wo nua achi mu mienu nyina mu wie school da koro ya de be ma ni ko sua adwuma se wa ya ne ma sua wie ade ya na ya me ya no sua wie wo sua adwuma na wie hwe se ye ne wo na wo ti ha wo su wo na wo ti ya wo su saa fi so wo dwene
wo kai niema bia wo keka kire wo ene nsem na okeka aye na eye saa saa na me mate e free tire kwapim tire eye ade bo ahyase omo saa no omo no te se wo mesi omo no te se asichire omo no te se nchime na etwetwa mu a se twamu a ho na abahu se yes okay etwamua unsa nchene ede yebo metwa nkwan ni mu a asai awo no so ede etirimu bebre untumi saa na tie saa na mama binum omo ano tie o ka de ede na atu utimi nya bibia o ade na bo ho na no opewuramu owuramu wie se kim no watene ni so na wo hunu de wonya ho na wo nyansa do ade na ade saa na nyame bo no ade no opera da binya yenkwa mokra saa ebi wa timoni smani so opera na enyaba fio ewie wo jemu da hwan no ate wani so se enti se yempna na akotwe o se de enzemfo na madi atimetu simple no si so sa Akoma sa wo opera enti ahanda se man ye careful na be woni ya wiegu onya wiegu wie se kim wa wie Ubusano. Ebewura kana kosu ekomemu. Wagunu bi da wonpe. Eno virgin a wonpe condom. Virgin. Obo. Virgin wonpe condom. Virgin a wonpe condom. Obo won fi pampe virgin me yayi. Wa he mu ho, wan le ka kire wo wan the two saafo. Wo saa wunyansa dodo na wo de nam no. Na wo kra no virgin de nka ya kwa de we wan ke suro aka wo hunu ya no wamoa aka faze na ya wo ya no nka no anu nko hu bio wo de wato aso akọ ama wo nu onu a enye onu na wo wo no okọ pejuma wo besua e de ama wo na wo kra no ababa wa we ya nkasa no ye mfani no okay efrisa wo kra wo hye adwuma ma ne di be ma no wo se ma ko busa ne se ade na wan to obu ase no one should can channel say wonye na wo yo wase me yeye oye bi ma me ka che me so mi nkoyi mu ti we nyina wansu enyansa watena wanye ma pam na ka che se sa koyi gu na o tete ho mi papa waka chira wo se koyi gu na won peba eti sa ni pa we ganye no ne se wudwane afri ho efri sa wonye mu du on pe wo ba good wonye ewurade Yesu na wetumi atena hwa sama be ma woi e de wote we won pe bibia o ko ya akra ho no obi ni fie agya no a wo mutimi ko tena ho pe TV akese na wode ne ho na wakoba no enu ano no we twa akura mu kontena akura ase nti o ma no so a na okọ ma ko se ne papa kura agya ya baba we anko bako o papa ne so me blame no kakra na se ma ko so de na hye ne nsa won kan hye nsa won so ne ko hye ne de na wo de wa hye won nsa de se wo de na hye ne nsa o se wo hu nse mra na won ne wo daaye no nyinse bia ni e wo se papa ne tu na ma check hwe wo de na ma ne dia so benyem no hye ne ma bia hwe se nyinse bia ama bia no wa fa anwan de ezi etu won kan hye ne ba ne se ko ho no no wakwa akọso ahwe no akra no obekọ omuduru sa amre na wo ye omuhwe ya enye wo gina ni so te se na dia wo gina ni so ya wo te Yesu eti wo suin no na ebi wurawura ne wigi na ebi wurawura ne wigi aha wo bre sa na afi de wo hu nse dia wo koye na apem mesira mo ma ebi se ya mo na mo bre eti ya mo nsu enyansa wo ho wo sua waduma ayiro hu sua okay sa wo ko school ayiro hu ko na eya na efe si wo sua de pa mawie na wo sua ti bo na wie fofo no mesira mo ade pamfo eti bofo mesira mo no mo ti wie sa na mo ya masters no eya na efe eya be sire ko hwe Jozi efe wo ko hwe Jozi adwumam na wo hwe sadia bom so ho Jozi esi aye no 2024 wan fight at na be ya ni be nya asem ya be ka cho wan fight at na be ni be nya asem ya ka cho solo ku ya be ko Jozi adwumam Jozi fashion Josephine say wo kope mema eno onye mo ya aka ni onie Jozi fashion me no so for some ya to nkra ya to nkra na Jozi fashion
Minister of Samia 2023 2023 say wo ba Pam ka ba shamo. on pam one pam so Joyce pam the bread you be sha ba na ka kira ye de be show Na se kra no ye de be wurewure mu to de bi amo no mo be hye ka ba ba. ye be she Ekua be hye yi trousers be she trousers na shirt say dem a she ye be she nti Joyce mesraw pambre ye no nya asem ya pambre ye be se no be nya asem be adwuma no pam ka ba this. pambre ye see be she Ye be pambre mo be dress. atade angela she ye di Jones atade she Just the pama. What? That idea. Funny number no crown to na the 0243 433 465. Joseph Fashion. 0243 433 465. Joseph Fashion number no wo kuma se bom so ni meet me the sport and a share ni mu ye nkwa. Come here tell the shisha abrabo ne ma wo ho na nye obi na be shisha abrabo na ma ade ama wo okay me da se na ababa ye ohwehwe ne papa de mu anka ho ase masofu samin ka sabi obi an ya ba so tell so so ko adanu ya na me ya no won se wanyini obahwehwe ne papa wahu wanyini obahwehwe ne papa na papa no mu hu ya no anka o mahwe mo wani mo busu afie o ko no ni se wa wo ma me yenu oba panyini baako oba ma baako ka ho eti woni se wo ba bi na one ne wo na ne ade ne zana ti o abaya so oba so no kwa abaya okwa na nka afa ma na nkwa no so oba so mbepem baba ji aba ma ne bi adi enti na kwa to men sa afra ma ni nyina wo ba ma bi ebu kwase abra because e be duru mre bi na wo ba hwa akora na wo be nyini no oba hwa ne papa ọba ne papa anu na hami no ma kwa no na hami no he ọhwehwe ne papa ne he wo be hwam ama no wo be hwam kola ne sai be dum na bi ọba pe ne papa ana papa no ofi na fa ne bra o si school no ọhwẹ na fa ne bra o do account there eti papa wo de wo kọ no na wo ma wo ho wo de wani efura ma mienu wo ma mienu wo ho se wo no wani efura ana wo hu se ma no wo ho ene ọba no ọhwehwe wo onye sika o se bra be na de o keke e bi kwa na papa kwa no wa free me say e bi kwa no wa free na busu afọ so hu na kira kwa ne o o de wa kan o de we okay se no se o ba hwehwe ne papa ne ma me awu nti o ba hwehwe ne papa na se kakra bi no wa wo te ma ko o se o yare kra ope na holiday no one na fia na me na fie ha me say e ma bi bre na bedroom na bi na nkola na beka se ohia ne papa abra papa ne so firi fie no wonim se wo mma ebi go ba bi na mama bi mre na mama se nkwa na bre Priscilla papa wo bre ni ma me ntia bi jan so no Priscilla papa bre ya wo pe bayi ye di ama ne bayi ni ma me ntu pia fa nya kwotara bi jan o start na se men ko ho on the akofa ba amama bre na on the akofa ati o sha se na mkase na ya Priscilla papa be do se ni ma mo ya okwa so for sami wa charge na oba ye ba sami ye ba no ka chem se oba ono do ba fie so okunya me se nko ho nana ya la se de asa de mbe wa habara na ho no ha bi ani ho efunu ni sami ye ba nyina wa ka se ono be nya se okunya ma ka se men se yare aba men ko ho sa kwala ba yare nti ande be man ko pe ska lo fanye mama ya bre na maka ya de ba bi kura mo ye tie ni ane mo huri na mo tie so fantai na se so adwa ni so 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 fa so le munya so ne se ye nyina ye enjoy na open o no one enjoy se kwa mu betua ye ka ye di wi am betua ka se no kwa gan ka ya na je se bi ene e beta mo ache na okay e beta mo ache na se wa ni so se we wa lusu se ye di wi am betua se ma che wa lusu mu betua ye ka baby a punch lines aso for some dey am want me anyi ba akokra na we se wa lusu na mu sisi yesa me ka cho se baby a o keka kono le wi ase ya ba ma ka cho no Priscilla papa ena e bre ma me te Abidjan Priscilla ne ba me one punch line we kwa tifo sa punch line we kwa tifo kwa ya we obi antimi defend o ko me ka cho se me nko ho so for some year ba no asena no ba me ka kire o into the family nti se ye wuram ya de so wa oba wo bibia wo jijina so wo yesa anje na ba ma ni bibia yi ja so anje wa anje wa na wa ka dia nam ka dia o de so ka dia eti ba ma na nti wo da so to aso
na na ira so to so tie de meka na na tie de meka se ma bi so yentia na abrantie bi so sa ne ba ayi e ba ya ne ira jana ma Akoma ye koto moto ma na wa futu na ne kwa sorry nane wa futu na ode ma ema na eye na nka ye ade eye asa wa ja o keke kono de moa because hono ko wa emfa ma hwe abaya ya sa ba so ba hwe ne papa eye de papa sunsum kata wo so a ya na eye ma brabo no nyoma bebre kon kan e de ma but question ba ko ade bia wo no mo ba bebusa wo mo se wo mo kwa na ye yi a komo so beba say papa ye be na niam ni bi edi na edu ba bia omo sa ba se no mo so mo be pemfa so papa da so te ase aja me ba be hwese ne o ma be ye yi na che say papa abu na bebe bia na obi akwa wo miensa o se nan ya na miensa enan nka o ko hwe papa se papa obe konsu amu na se obe ye te na ma o so ya le kra wo pe o ne be se me kire no e na me che say o pe because enko yi se me che say sister ntinka o ko UK kwa so ba ko pen papa so obeje de go bepe o na be se e man de o so onya ne papa no ye yare for kran ope e na make se na se ne de onya ba ne de se ne de obeka sa ani onya ba ne obeka sa ba me kire se nipa dodo se na abo bra no se o mu yie without papa o ma ba se ye ko we ba o se enya common the point that me person making say sister 37 good years nane na papa no etumi a convince ne ba na ma say ma amem no ene madam no problem for 32 years nane sister 37 good years and always say na we wo papa no kra papa no betumi ayede na ama no Inti me pesa mche se yen ya de nyame adom na se wo na 37 se fanse papa no kwa no se ofri fie kwa no obe 40 50 years a se for 20 se on na 70 plus o na se wanyini inti se wu na se papa no free fie 30 years ni emphasize on that wow inti me pesa me catch sister say focus on your life na bo bra yenya awde abai de me say Akoma FM ni Akoma munsem I believe 100% say ento ase e be sori asem iso no papa say we ko ande a ye be hunu ana na busuafo ana na say aye bebere ni nyame na me so aye nti me gire say but memma enko ti bi say bia me hu papa obenye bibia ma me na ma woni enko ho say nkola nan na wo so do ma ba wiase no after all o papa eja eto wasawram yi say akowani se wabre fatherly love wanya se wo hunu bibi se sa parenting no se du bebi na se ba ko ni ho a wo bre enti adesua wo sue no na wo so di atete wo mama ahwe se dia wo papa do fam no o mfa wo manya den emfa samu we na se ya adesua de ma but se wo ma eko tiri se me papa na me pempa na mo anwe ma o bra 37 years de unko ba bia asa woni be ba ho so no se 20 years na obedi aka wo fie ho na se nyame mfa sa na obefiri ma na wa mo bra bia because unam epe o papa enti wonya nya o papa enti wonya hwe ma ho ma woni nsi wa bra bo ho wugu so o papa ahai obenya won sabe ka wan hu papa kwa na busuafo de me ye sure say sabre o papa busuafo bi hwe o metumi me nsa aka Akoma mu nsem get results da bia ana make say sisi abeto ha ne de ne picture ne ade nyina ba sabre busuafo me believe say de ni bi kran ko benya ne picture ma ye kwa yes na ke tumi ade atreze enti me ye sure say ahai ye be hu no na ono na me de me wafuto man se ma 37 years sinkete ne bo bra se wonya busuani o wonya busuani o wonya boafu wonya boafu bo bra se obesi na nkola nan na nyame nam wona okunu so de aba wi ase no obenya ba bia si eno na bebo ha me das evangelist mame ntu akola ifo ye nua ba ketwa no hwe emma bebre binum nyame eye wadompa se de ye kan se wo de wonya papa odo wakoto adwumam se sua o papa ko tu trinsa ko sua adwuma na daache o de abon bra na mami nyusu wedwe pa na hye abrante na ofui jimifuo wei timia bedada wo se aha na papa do aba na enye enti me mekwa Akoma baby papa wono Akoma baby papa no so obi mantwea no ote na fowura so obema wo eya watrikwa so obema ntuma watrikwa so obema so tiedi fowura no shekaba udro fomu na obusa ni raso poze na momonta de we koko e kabese wo ha ni wura no okwa na iri kaba na odi kwa afuom
na omo me ya so fo no shata na ko busa so fo na mo ntade we yo omo ntade ko mo boss ko na ye be si usu akiya nsha wo ma what wo no obi dan no anya no de ye man live oni pakwa ya no wa abrochire oba na okonti papa odo da ma sa abrante mi se obetu no watu no kra da na nye musio no de gu no so musio because me ji di musio na wodi madi a yifra nyinyim wo mu rough na ye ba sram o adwa mama members of Julius Okra wo akwala no wa jimia oh sebi wa ngo kra nkai oh bro se wo akwala no wa jimia na asante kasa se wo wa bone a wo te wo ba bi wo ba bi oh nana uba what uba bi nka so no na me se makata se kwame o de be ware oba se bi wajimi fa ware bayfo me nka nkere oba wajimi o de be ware de fa ware bayfo de obo yesu di oba bra no wase na jimi de ye ubenya di fo be mo akwancha akwa ya akoye ba ko pere bayi no kuro no wonte o se be sre mu a mo papa benya adaje e hwam sabu ye ma oye kuya wọ́n kúyà náà ẹ̀ṣẹ́ wo ní wọ́n dùbí ase na wọ́n mọ̀ bí ẹ̀sẹ̀ brankran wọ́n kọ́ ọ́ fa adé mi fa drọ́ọ̀sì fọ́ ẹ̀nà mi fa brezi ẹ̀tù kyesɛ wɔnyɛ ya ni so baba sese ada bi okoda wo kutwa ofa ntade miensa because be twa 3 days okwa no ando aduane asini ho morning stew jimmy mo fa ya se o se 3 times 3 o se da bia on to me nkan kyesɛ wo so na munti o abusuafo na no momre mi papa ka asem bi kira mi san wo wo amaye wo se sabi mpanyifo amutie atwadufudi ate sɛ nwam takra o be kakra na da ne bopem na da akwan no o afa untimi maso onwam takra mu ha ba mo be de mente da sa bu atwadufudi ate sɛ nwam takra my god te sa ko ide tes wo fa no fofofo wo ma so aye no apagya na be kakra da ne bo nya da so na da kwan na no wa na be muni ama eno ani asem no eni se sa da boy kwan no wo dwani dwani te so wo ba akwala di na chi na we ya he wo na e ba me fa na da ne bopem ene da ho na ye ba sra wo nso ya menkom o na maka wo nso ya enkom atopabu tokro na uko wura mu e ho ka doso e ho amane doso e ho adwendwene doso won na nko ho na ma wo ni wukurukura ate no aka che nse menyam eno na nchie na anopa no wonu sa men kana no pa eni echi na wotwe menyam eni echi na wotwe mani kwaju ba mransa na waka mo ko abu ya ware fo na mo ya recognize no na se de nyi se no ma fa ni se na mesra mo se na be break you be se re ka se onyi no se adwa wo se onyi msa sen na de se me nyi wo se onyi msa sen na da hi o turu o hwie no o hwie gu na egu obi moto ma na egu so no mama ade ya pa se bi kwase ampanyi be break you ba virginity ma ye tumufuo ade na bo anim sa wo daache na oba ne ka kire ayi Mary was all them no wo se abofra we Israel masole na hyease ene sa abofra we yo ade na ta mo anim na mudi di agro sa no president bi die o na piase mo ko oyini bi die o sofo bi die o ko ma me ntia so panyo o man kran so sofo bi die o ena wo di agro sa no na wo ka che nsa wo nyim kura na wo ka se koyigu no unsu enyansa obi na kan adwuma me wo se ono ne boy no wa ono titiwa no hye dade apem dakoro wo se menyim already obeye onyo reaction ne pe eno anu no wansu nche bio che se onye ni papa woni ba ma to na wonyo no se koyigu wo yewudi ni chongo so doku fi se oni daache papa de maw na wa ni se won se adwuma me nya ye nche ntu wonya adwuma nche nsu se sia na wudi ye wonya adwuma na nche but wudi de won se nche so no ye ba sram nkore awiase na be kakra mo dem mbedi pilolo wode pia na wonam ha na wudwane ya Maa Akos na wonam ha na ye sound pilolo pa na mbedi dem e ba funo we dey tua so ba se wunhuru hwe ani se fe ya ma wanto back ba ko ekura 21 years wa bra wunu apanyin asua na adwuma wie wo ye ne master ba na nka wo ya wie ai fe hwe wama ofui wei na ya mama ye nto nkra na busuafo na omudi animu ekokotu asa 4 million no se akola no osimusi
na mo hwe ye na dabi akola nyiri na mo te se wo ware so yo ba ya mo be sin mo be fantom afra mo be twa se mo ba da je mo be ja wale ya be sram na Ghana ya try see e be reduce sa ne ma we ma akola bia hu se ne papa nie ne maame nie we na ehwe no we na nse na se akola ne nam street so na wo ma ya adai afi we die wa be wa nso ba nyim oba wo hwe no nyam be tua wo ka papa wo be fo obi ba na wo hwe no wo be say na bra bo say na juma say me do ko to fashion na ade pa no ne fashion difference be no papa de woni nyansa yo ese say we jimi to kran so we jimi wa bon we nya fashion designer me do ade pa no wo mu so ya fashion no no so jimi nti yes ye yi na fraud na ko fashion it's a fashion na ye cha ade pa na me kan wo ba wo jimi for the one wo kran keye ye be sremo esa na abato we say papa ene wan ko fu daddy na no kro papa na ba ye oni e ka se so nko fa ne ba ne mra wan ko fu na so what we omo be di o omo be de o ni nyira papa ya on pese be ba senti ana odo ko to yo se sia na bed ni bi free me so da ache ye de why on wasa de akofa be to se fashion ye de sa ko adwuma dada ni mo papa ko anya akwara no mane fa ne nko ade pam ne fashion e fi fa no no fa nsua ne fashion na ade pam no na on fa money bra na kwase mpanyi we de onya ka se o ade o pese mtumi ko nya se de wonya ra nyu so oba fa fu ni ko bi ediwachi onya pragia beti oh nanka ediwachi o prince was na wan ya fa ni say Patrick baby a wo be ko biara ediwachi jese wo ba bebu sasa akwara no eni efre ne ba ma wo kasa wo be hwe wo ba anya sa ebedi wachi bia wo ba wa wo no wiase ani afebo so be kakra madafo bi ena kire guy bi freeland no be see me so obaya waye bone na pese mi di na nim ne yakopa chew nam se adai onu obi wuwe no me ye young ena oye no so wonje asenyo no ba onu anim se ade ne ye ono but situation de ga ni kom no nya kwa akotena landing wakotena landing akọ sofo aka wo emma ne wura free de oye aka wo ana sofo bi pointing man say wadi obi bone wo Ghana wankopa ne chewa anya akola na be friend ba wo mu bi da ekibada fo so ko ba bi no hu say guy na pack si ba bi na say do sisika animu no na ogina no ko no say ade no church mu no say no to mu ja na ofre me na me say oba Ghana wo mra wo so dan wa no bai burger fine burger so for me sraw di manim e ya makum di na mama mi di kan ko ye ko hwehwe sister ya na mi ko hu no mi ko mi ne kasa ya no say sofo enya wo pa abante mi panani ma hwe sakura ma hwe na akora no 32 years the fine girl na dia eye osabe hia se girl na be ware she ntina wo si ye di anim de ne ko ofra himfie so ye ko ye akunta ije no hene oje ne feso kama no se ka bia wabo betua se sika dey say utua ye utua ya kola isole obebam ne papa ye ya kola hu ade no abetiti ntuma no ti abesi akunkun na chacha se eyi ene de eja ye wi na nwumre ofre me ene eja ko enja ye ko tena golden tulip mu fre ose ese Lancaster ose mo ase Lancaster ho ni ko twa ye no Lancaster enwumre no ene ye ko tena no nsia ye pomba na kwa mzo waji wani pen mi ko ene mi ko twa me no wo ko no bo she me no so waya juma wonya ne ba wi ye ko du land abrante mfre bi wanya juma so no na beka kana wu chiri pa akola yo na wunya do bedi wani makopa chew ye be sraw chew ni be hwe ba no ansa na bone aba mam das me da say aya kuma 87.9 FM akuma mu nsam dwumade no anu aso egusu adan nei wutie no na wo hwe bie ewo osei krom TV no maka che osese wo hwe onua no ana bo 215 no na wonu mu yi free mu ato aso wo osei krom wo hwe osei krom so anu ahwe ho a ewo de wo mu yi nyina ema no esi kama wo hwe bi ho anasa wo phone so ne yes ye beto ye beche airtime na menim se MTN se wo mu nton card biem ye se transfer nti eno no ye behunu ye beko Facebook wona ya hwe nia o share program no every day wo ono de wo ye lawyer constant ya constant da bia wo mix it down ya o mu bedi no dance no na
yɛayɛ airtime no deɛ agu ne phone no so na yɛayɛ ɔfoforɔ deɛ ɛno nti na nnɛ yɛntumi yɛ ni ne yɛka yɛ no so menim sɛ saa na ɔmo yɛ no sesei nti yɛbɛdwene wo na yɛhunu ne yɛfiri kyerɛ ɛkɔ no sɛdeɛ yɛbɛsi ayɛ no yɛbɛkɔ ahoma no so no afei yɛne yɛtiefoɔ akɔdi nkɔmmɔ kyerɛ woadwene nsɛm mmienu yi a woteyɛ no ɛho 03224 98035 03224 98035 0243 114497 0243 114497 no dini baby afefu Maa Akos ya de 1937 Ikasa so antwa hunjo 19 yetie o empanigo kan sembi esi kwanti fifitua ankowa eyowo ebi na o mo akofa abese yensa no ada sebe kon beki sebe kon ikasa o be ura fani ebi ti ami de manje ni se akola no baba antie no mo fo so no na le ba no omla majino na njaya ubayi chama one ni no islamwa na yede ni atu sa de ba ya titemi ya ni islamu mu modnana mu akola ni me da say 19 year training kano within baby afefri na go to South Africa Papa Jena yen ko ya o ne 1937 na bisafo na ye jos ye baya wa koyo ne bo ni wan so no sia na bi ya na na da ti esi ni se e ti da ba ne friend say on message on Sunday medical ti go to me ko tele dia be na no na ko to mo fa se no so hu kwai ko ya odi an kan no omwan wa ma na pa de ya sa papa no kwa na bi me yi subati ita kolani abema ne fẹ́ na ko ben kwa ko se mo tumi kon kan no o we man ta boy na da mo foni di no mo de biote ni am wan na ne papa so ne fi e to so ni ni ya ba na we so ne papa no e ka mi kwan ko njai ni ma je no e ka mi kwan ko njai ni mo mo ne bra na so ni ma na ko na ni na ni pa o na ni en fa fa so bi ambre no na ni fi ngasi na mi sha pa within baby afefe within the baby are free. Within the baby are free. On Semenka. That's a family ya poku. Ya poku yankwa. Ya poku yetie o. Me ba jori free kopi. Yo be me na yanko. Emen kura ba na de. Ege ya bia o free ba kura o ge won ti asi. O ko pa di won ko to adwuma. I hear say we do papa and said yes no. And my boy say say grade you say do it me. Your father Qur'ana ni afa no kwa. You tell that the you told me at the and then Qur'an pe. And can see how is there one no o akura she yati. Why na da gina na san ku so o nti serema program na wo ya de da bia yitim no wa ya ta na zedia abaya ka na nkura na awo kura ya mi sha mi rapoku kotwi within baby afefri within the day in kasafir koti ye be me na yanko maje first story say papa ne wa ya de password ne ba kuto adwuma but puto no adman ban because the ban say we na wa man bibi wa man adwuma ye but the card or woman say ibia obedini to antina man sade and man to na put was one ya butre na one chance so we na jumana na so one ya obo na be ma awar na no awaren ehenti ye papa so mo di o me ban ko to jumana say ya mutu ma putu enka ho say me na ko ko number me o bu ansa me pa cho papa no ono na han dan ya ma ne bayiti mo su adwuma sending the sika de odi bedi die de odi beto atade de odi beye bibi odi beye lorry fa kwa adwuma ni nyina odi ma no okay na second story so Maa Akos again they want to know Juni papa because so oko Juni papa no asabe how beto no so papa pay up for many years into one number oni ba bi owo ntoko no so aba kokra so ni scout 5% papa na
ebe hawa bibra man ko wontu na jino ye na kasna jino hwe no yam kasanu kan ya min sha mira we dey ni ba bi afref mommy de e kesi say bi ba na we dey ni me dedodo ene wo nne eno mutimu no oh da maso adeda na ya happy new year ya me do ya piku ko amo ya bai ma penu ko metie manantia prophet Amensia ma Australia so ma president just na me ko meni mo no ma gloria ye ni se on ko na no asabi o mo papa ewo ko ko mo ye adwuma no e papa ni na adwuma bi se o de ni ba be ko ekuru mu a e mo ba na o mo se bi ase primi de bi you adie ni me ka se me bra baba the same thing o me tire ko ma se me ye adwuma no wa wo de me ba ko ma me bra oh so you adie to tankola no na se bi se wo mo fa be ma no so a o mo fa be ma nyansafo nkwasi afọ se ya no mo se bi mo so se be ma ni se bi school na wa se kana ta de no chini trase no wa ye bread no ni na ko no ni no atori ya ni bi ya na ma le ka jam je be ma no de na mo so boy no wo boy no mo mi ente boy no je ta boy no ma no me da se ampa we dey ni ba bi afref Baba ko be me ne ma ho champa prophet kwa mo ewa na obutu a wo fra no bi ja pa wade kometu ye da ma ko de ne ya onu ka ni sister Dina o mu fi Amsterdam o mu Ghana mo ma kwa ba na ni ya ko ya akure ya wo papa ka kra ka do ko mpo won di mi a se bi ma ya wa ma ho aye de ka ko kunu ya wa wi ele me ko me na mete an ko se di mana enen ko ni to ngo mu te fujo o no mu nya wi for the mo for no o mu do mo tino o je je mo na mo tino wadi ne mu nya mo ana mu wo mo ade no mo ba ko makra me da se we dey be afrefre me ma mi ko si papa bi original Nigeria papa bi e to fo si mba chos ko se tunde enkan pasagile so be papa bi mi wa fa ile se Ibrahim ebam ba so ba to mi ko chi ami to wi na sa ya si edu ebi sika to brother no ko chi no se ami nkan na ba do ko tap plus e na ta wo bo ma ni ko si awon sebi ko ba bi aja si adi sa na nti e be se 2024 wo bo this area yo e ma ni bin ti o ti texas e ti de ti ke yi e bi na bi ke apa nko ba wo ba pa bro so e ma juma e le nkan ko se bi do ba ta na ni sa na bi ti mo wo so ise ni e na o ja gba na pa ko se be ya ta ti bi an so ko bre papa fe so ntan ta papa ni kan se de o ge ni na anya ji no si ba ni de ju ndi se no ya ba ji plus o be dan ta no ada e na so be pam pum because u ya pa di pa ja videos u ko ngo kia mi we to bi a pa bi tru me ngo sa en ke to si anya ji ho no me se be ka so kra ni esu ni o u ba ko na e ke to si bi di that's it abanje na opia obi aba ye ko o ma ma ja bo fa ko me da se original we dey ni ba bi afref le dia me ko to ko mi ka se fra to market ya kwaje papa mama mama happy new year pa mi sia na kaka mo ka se flat e ma e bi ma wo ya sa usha papa ko mo enkra ni wo ti wo se ope enkra ne bi na chi na pa ko mo bi zo on peso bi na onda chi akano na ni so di wo to gre papa ni pe gore ni so di wo akano na me agentra ba ya ni ya ni dia o ro ko tuo mo na fu yi wo so so ko wo bi ti wo ti de waka ablentre so mo go for yi wo ti wo go tum pe mo ju wo so yi o de ogration for you wo yi e se fu de no ogration wo ko so how e de to papa so o ba pe bre o so de bre ni yo o so ablentre ti ni so ni obi wo na sa akwari suwa e bu suwa ni ma o ye bia anyi enti ablentre ni sram so min ka bla me be so ba akrona ni de umar na da so ba mo si ba ku a ni papa ablentre ti ni
baby will be a bra. Never have said dear. I knew saw the bra. Money, no girl. Yami ensha papa menua bema kwadwo poku atonsu paboafo kafra went to me enyina so we didn't baby afrefre. Ini aba papa bi. Wafa kwata papa. Ini aba mami nkoso ma oni wa bejafo nyina fisi apa na mami makofi atefo nyina fisi apa o ma je bra. Ini aba o mutie we dendende. Mini aba yese no ye kan kire ye nua manu bi ni se 2024 ye pese wo be brede bia. So ye nua aba no wa kwali jini di bebrebe. Se me ba ne ye virgin na me ba no wonyese. Ya so betimi je duma kwatra be ma so na miensa. Ebi se bi yense ye nua manu ne ye wo fa se wo nya kokodro pa o. Na utimi tuka na wo be ma kwese be ma ho se be na miensa. Sebi o ka kwe na nka wan for wan mabie mu a na ka papa yefa na okwa kopewo yesra brantie no wo be wo ba no anwe ne de mini aba sebi o kwa wo no kwa ka fa so wo so sebi enya mi wo for kwata na mi mfi ko fi atemla na mi mra na me hwe oba ma nti se wo wo a ti woni na hwe oba na se wo hwe oba ma ne di ya da chi wo be sir mi da ti mini aba isra mini aba we didn't be Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ontumi enyina so kafra amane so yehye sa no anu we apiapia no yonko we didn't baby afrefre. Hello. Yeah, me nua be ma woni last call ayenkwa. Yeah, Mr. Jangunaga ye chiangunaga for taxi drivers nyina yenkwa. Gena all papa no. Otense nko wo ba ba ko no na ke to ke papa no. Ya che no papa bia na onka ba bi ana ndi you want our nine we educated something here. What the papa over heading? If you another video on say maybe again now we share at the terminal. They do another that in our wood. Okay, no. Maybe they don't share Bolivia. No. We up and yeah, I'll come to the person. Meda se papa menua bema frefre anwonaga Jansen ho nyame enhya mo papa ha na ye de akoma mu nsam dwumade no nyina ese nyame yadom a o kira ye da foforo story na eba no kira ano eden ti bomodi aso obehia yen Facebook, YouTube and afei Onua TV Osekrom TV e wo nyina obetumi ahwe yen ewo ho wo hwe na wo hye nyame yadom o kira ebeba abusu apane Samuel Champion any team no e de akoma sports etros. Akoma dance yo na yet me diatina all day. Akoma dance yo na yet me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Me ebe me de yetin. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Me ebe me de yetin. Eko baby ko siwi. Oh, how baby ko siwi. Ayaka baby ko siwi. Oh, ham baby ko siwi. Akoma dance yo na yet me diatina all day. Akoma dance yo na yet me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Me ever me tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma ejo day. Come on, me call be and call Siri. Come on, me call be and call Siri.